تاويني تومان هبي نامري آفرين قاضي محمد آفرين آفرين اي بيشواي كرد آفرين تاويني تومان هبي نامري آفرين قاضي محمد آفرين آفرين اي بيشواي كرد آفرين شوي كرد آفرين تاويني تومان هبي نامرين آفرين قاضي محمد آفرين آفرين اي شوي كرد آفرين ایوارا باش بینارین چرپل مدیا ایرو ام به برنامه کی تایبت بوارانه او روژه کی دیروکی که حرف خواب آوازیره لسر دیروکا کردستان نویساندیه او روژه که آلا کردستان بسرودا نتوی لمیدان چارچرا باجار محباده که لجور بیه و دولت کردستان هاتیه ایلان کرن او دولت به پیشوا قاضی محمد و به حمی نونر و روشنبیرن سرانسری کردستان کلی شاهدی بونه لپیشیا حمی جیهان به سرودان توی به آلا کردستان و به گوتارا سروکی کومارا کردستان پیشوا قاضی محمد هاتیه اعلان کرن اما ایرو که 75 سال برین ها بو اما ایرو لسر چوا چه بو چوا پیکاد که دیروکا کردستان دست 150 سال بو که کرد جبوی کار دکرن که بگیجنه وی درفتی وی شاهی وی حلمتی که بیجن دولت آمه کردستان هاتیه دامزراندن که خم و خیال آوان تیکوشین و هلوست آوان جبوی بو بله ایرو هم لگل میوان من چار میوان من هجاهنه امی بوان را یکو باسا بیارم بکن باسا پیکاتناوی بکن کمرا کردستانه بکن چوا چه بو کی رول کی تدا هبو چقاسا جیا امل سروی بافن پیشی ام بخیر هاتنا امیر قاضی که جمالباتا قاضی محمد هروها برازیویه و زاوایویه جی ام جبوید بجن ماموستا قاضی تو بخیر هاتی و دیسا ام جبو محمد صالح قادری که یک جوی پرچه و اندام او پارتیه که رولاوی هبیه و کمار درست کریه اندامیوی و برپرس نونری دروای تکلین دروای ولات پارتی دموکرات کردستان ما صالح قادری جبو وجه ام بجن هم بخیر هاتنه و هر وها سعید وروج لسروی البته سعید وروج لسر گلک مجارا لیکولینوی و نویسیوی هنه لسروی مجاری جی به تایبتی لیکولینکوی هیا نویسیوی هنه اما بویرا جی لسروی جی باخفن تو بخیر هاتی که سعید وروج و هروها پروف یاشار عبدالسلام اولی که اکادمیسین کرد سوسیولوگ و
دوار نتویدا هستن شعور نتویدا گلکی پیشوا و لسروی گلک لکولینوی آخافتنوی او کیوی هنه اما بوی راجی لسر باندورا کومارا کردستان کو حتی ایرو کرد بسروی سون دخون و تکوشین آزادیا کردستان دا چه باندورا کی سوسیولوژی و آلیدن واجی هبیه امی ویجی بوی را باختن اجوه تبرد ویجون جاردن بخیر هاتن و جارع ولجی ما فيه ددم هم بعمر جمع مستره هم جمالا قاضية ددم هيجا أمير قاضي هنا كي بعثة مالبات يبتن فرمو قالك سپاس بو سلاو لو داوای سرکوتن بو پروگرام و برنامه ای شویوه دبی عرض کم بنماله قاضي مالباتی قاضي مالباتی که قدیمی و بناون لناوچه مکریان و لروشهلاتی کردستان ریشه که 300-400 سالی دیاریان هەیە لەو بەشە لە وڵات خانەوادە و بنەماڵەیەکی بەدەسەڵات بوون بە قودرەت بوون جێی ڕێز و حرمەتی خەڵکی کوردستان بوون ئیدارەی خەڵک و مشکلاتی خەڵکی مکریان تەنانەت باشووری کوردستان گەلێک جار لە ڕێگای وانەوە چار دەکرا ئەوان ڕۆڵی مەسەبی و دینیشیان هەبووە و ڕۆڵی پێشەوایی خەڵکیشیان هەر بەدەستەوە بووە هەردەم محکەمەی وان دیوەخانی وان ژووری وان جێی حەل و فەسڵ و جێبوونی مشکلاتی خەڵکی کوردستان لە ڕۆژهەڵات بووە بەڵێ دوواری نەتەوەییدا مالبات توانی بەعساویژی بکەنە بواری نەتەوەی کورد مەلباتی قازی لە ڕۆژهەڵات تەم خەباتکاری سیاسی بوون تەم لە ڕێگای مافی نەتەوەیی بۆ خەڵکی خۆ تێکۆشاون دەشەردا بوون بۆ پارێزگاری لە کوردستان و لە خەڵکی کوردستان ماوەی دوور و درێژ شەڕی ڕووسیان کردووە ئەسیر بوون شەهیدیان داوە کوژراویان داوە نەفی کراون لە ڕوانگەی سیاسیشەوە بنەماڵەیەکی شاز و دیار و معلوم بوون لە هەموو دەورانی خەباتی نەتەوەییدا تا سەری هەڵدابێ لە پێشەوە بوون لەو منتەقەیە بەڵێ گەلێک سپاس مامۆستا ئێستا ئەم دۆرێ ددن هێژا محەممەد ساڵح قادری کوت گوت ناوێم درێژە هیچ نابە لێ ئێوە ئەو مافا دەدەن پارتیە دموکراتی کوردستان ئەو کاتە هەر ئەو بوو ئەو ڕۆڵی مەزم بوو دوێدا ji bo wî jî ev mafa ê sereta bota ye karî tozekî behsa wê demê bikî yanî çand gihîştin ew roja izin dixwazim berahiyê de bi münasebeta heftê û pêncimîn salvegera awabûna Komara Kurdistanê pîrozvayîkî gerin li hemû netewa Kurd û li têkoşer welatperwerên Kurdistanê li her cihekê bikin û her wiha silav bişînim silav û rêzê vefa û emeknasî bişînim bo riha mezine pêşeva Qazî Mihemed û hemû serkirde û xebatkarên Komara Kurdistanê ku bi ked û xebata xwe garîn vê destkefta mezina netewî bo gelê Kurd tomar bikin. Babeta Komara Kurdistanê berî her tiştî eger em vê gotina Doktor Abdurrahman Qasimlo li kitêba 40 sal xebatê de bînin bîra xwe dibêje Komara Kurdistanê berê xebat yan bêjin destkefta xebata çend nifş
یه بری کماره بون یعنی بری خباتا چند نفش یه تکوشر کرد کو درجایا دیرو که ده خبات کری بون بو اوه کو بکارن ده سلاته که نتوی آوا بکن خو نوان دوی قوناخه ده کمار کردستان ده هاته جی هون دزانن آوابونا کمار کردستان و دگره بو سردم پاشی شر دوی جهانه دما کو هیزن هاو پیمانا لباکور ایران هیزن سوویت لباشور ایران هیزن بریتانیا هاتن دسالاتا رضا شاه روخاندن وی وقتی ولاتیک یا بیجم وبونک ده ایران ده چه بو هیزن دموکرات کارین آوا ببن رکخستن خواه چه بکن لروشالات کردستان جی 1942 کومالا جیانوای کرد آوا بیه ام دبینن به طرزکی نهینی و شارتی خبات خواه پیشته خواه لسر بنگه که خورد هزرا نتوی جبو سرخابونا کردستان خبات دیگه تیکلین کومالا جیکاف حزبا هیوا و خط خویبونه و گریدای هون لی پاشی 3 سال خبات کومالا جیکاف یعنی 1942 حتی 1945 دراستی ده هم سوویتیا نرینکی نگاتیو در حقی کومالا جیکاف هبون لبر بکو ندخواستن آرمانج کومالا جیکاف کو سرخابونا کردستان به بیت جی و هم جی گمان هبون کو کومالا جیانوه کرد بوان تکلیه کو به حزبا هیواره هی حزبا هیوال باشور کردستان مثلا نزیکی و تکلیه به انگلیزان را سوویتیان نرینکی نگاتیو هبون سر کومالا جیانوه کرد لبر وی گلک زخت کرنه داکو سرکردن کرد کومالا جیانوا کرد یعنی بگوهرن پارتی کی دنی جیوی دا آوا بکن بکرتی زخت سوویتیا سرکردن کرد او بیا کو کردستان روشحالات کردستان کو به تایباتی او جی تن پارزگاه اورمیه یعنی او پارزگاه اورمیه او وی داره دا ولاتیک خلاه که سیاسی هبیه خواستنه که کرد وی داره ببین بشه که بجن خودمختار ل دولت ملی آذربایجانه وی داره ده ام دبینن وقتی که حزب دموکرات کردستان آواد به یعنی حزب دموکرات کردستان لسر خیم لسر بنگه کومالا جیانوا کرد آواد به یعنی ام بیجن دریجیا کومالا جیانوا کرده وی داره ده که آرمانج حزب دموکرات آرمانج دهی وکریتر درد که لحالت وشارتی درد که خبات ریخستنی آشکره تکری چکرن به حزب ایرانی را دا کو پرسا کرد دا چارچوه سیستم کی دموکراتیک ل ایران دا چاره سر بکه یعنی هند کی ام دبینن درشمه چاره سریا دموکراتیک دناو ایران دا اول دبت باعثی به هندی کو ام دبینن حزب دموکرات کردستان ده هیام سه مهان ده به کار و خبات کی ریخستنی خرد کاریا لوی روشا سیاسیا هنگی لحقیقت ده استفاده کی گلک جیرانه بکه به پیشنگیا پیشوا قاضی محمد و سروک عشیرت روشنبیر کردا و به تایباتی جی ام دبینم به بشداریا ولاد پرور و خباتکار کرد لبش دنیا کردستان ام دبینن لباکور کردستان مالباتا یعنی قدری جمیل پاشا وجدی جمیل پاشا کو وکو نوینراتیا بیجن خویبون جی کو کرنا لباشور کردستان جدال نوینر حزب هیوا وکو میرحاج وانا ام دبینن بارزانی یعنی شیخ احمد بارزان ملا مصطفی بارزان به لشکره کی زیده بارزان یا کو وقت خال بن زختا انگلیزان نچار ببون لباشور کردستان ورن روشحالات کردستان ام دبینن اوان گشکال لوی کوماره ده لراگهانا کومارا کردستان ده یعنی حضور اوان هبیه و پاشه جی ام دبینن ده بروانی کرن لارمان جوی کوماره پاراسناوی کوماره رولکی دیروکی گرینگ لیستنه ببین آوایی ام دبینن کومارا کردستانی ده حقیقت ده دستکفت کی نتویه بو گل کرد و کو استیر که کو لاسمان تاریه کردستانی ده
hani geç büye و ev destkeftiyê vê komarê avakirinî divê heyamê Kurd de temenê komarê ku 11 mehbiye em bala xwe didin ew destkeftê komarê gelek girîn bûne li gor imkanê vê li gor zemanê ku tê de bûyî em dibînin ev destkeftane gelek girîngin eger hûn kerem bikin em ê servan rawestin. belê em li ser wî baxin lê li vir tiştekî heye. Sovyet wê demê dixwaze ke Kurd bi Azeriya re bibin yek li nav ewkê Azeriya da bibin otonom. û zextekî qewî datînin ser Kurda ku wî qebûl bikin. Li wê çawa li hev kirin? Di heqîqet de di stratejiya Sovyetiyan de tiştekî bi navê mafê Kurda wekû devletbûneyan komara Kurdistanê tunebiye. Belkî Sovyetiyan xwastiye divê rewşê de ku paşî li hev hatina hêzê hevpeyman ku paşî dawî hatina şerê duyê cîhanê li Îranê derkevin Sovyetiyan nexwastine bi destê wala derkevin. Ji bo wê jî hewl dane bi destekirina Azeriya û ya Kurda belkû wekû kartekê wekû zextekê li ser dewleta Îranê ya hingê ku bikarin imtiyaza petrola Bakurê Îranê li wergirin bi destekî tijî li Îranê derkevin. Yani piştîwaniya wan li Kurda piştîwaniyekî taktikî bûye ne stratejî bûye. Li vir pirsek başa Kurd rewşenbîrên Kurd siyasetmedarên Kurd evî yekî nedîtin. Wek taktik e sibê roj dikare wana berdew bêle. Kurda gelek baş tecrübe hebûne li ser siyaseta Sovyetê ne tenê ya şerê duyê cîhanî belkû siyaseta Sovyetê ya Rûsa ya serdemê şerê yekê cîhanê jî ber çavê wan biye. Lê Kurda xwastiye li vê firsetê de li vê walatiya ku heyî de çawan bikarin îstîfade bikin. Hûn dibînin coğrafya Rojalatê Kurdistanê eger Loristan û İlam, Kirmanşan, Erdelan em hesabê bikin tenê parêzgeha Urmiyê de beşekî kêm walatî hebiye Kurda xwastine li vê firsendê de îstîfade bikin. Rast e yani Kurda hemû pişta xwe bi Sovyetiya girê nedane lê xwastine li vê siyaseta taktikî ya Rûsan jî yani îstîfade wergirin. Heqîqet ew ye çünkü Sovyetiyan daxwaziyê Kurda wekû pîlana emperyalizmê didîtin. Li heqîqet de baweriya xwe pê netînadin bes wekû taktikî piştgirî kirin heta استفاده خوا کردن پاشه پشتاوی بردان. لعینی حالا انگلیزیان امریکاییان جی پروژه کرده اینی وکو پیلانا سوویتیان دیدن. دوی نوبری ده حقیقت ده کرده تنی بر لزانی و ابتکار خوا کارین دوی در فتیه ده یعنی کمار آوا بکن ل داوی ام دبینن بلی فاکتری دنی هنه کبونه سبب او دسالات نتوی تک چو. Yani Kurda ew çax bi tenê xwe bawer bûne û dewleta xwe îlan kirine. Em dikarin wisa bêjin? Bêguman bi bawerî bixwebûna xwe li ber wê ku dema ku Sovyetî gelek zextê li pêşava Qazî Mihemed dikin ku dibe beşek bin li dewleta millî ya Azerbaycanê em dibînin Qazî Mihemed û şanda pêre li Tewrêzê yani bi münaqişeyeke zêde û berî wê jî wextê ku li heyeta çûnî Bakûyê yani hemberî zexta Hizba Komünîst Sovyetê û Baqirof de yani razî nebûne bibin beşek li dewleta Azerbaycanê belkû gotine dibe em xweser yani komara xwe ava bikin. Sovyetî mecbûr bûne qebûl bikin li ber wê ku min got vekû kartekî ewan bo armancê xwe razî bûne lê Kurda bi îrada xwe yani bi ciddiyeta xwe karîne vê desalatê ava kirin. Divê navbeyên de pirsek û hajî dertê. Yani ez tev pirsan haşte nakim ez ê derbasê aliyê dinê jî bibim. Kurda divê demê de derfet nedîtine ku bi İngilîz û ku paşê Amerîkî jî hatine bi wan re jî dîplomasî bikin divê warî de. Bêguman Kurdan destpêkê de zehmet bûye çêkirina wan têkeliya lê piştî hingê em dibînin di navbera Qazî Mihemed gel nûnerê Emerîkiya ve her wisa hewldanê wî bo çêkirina têkeliya bi İngilîzan re jî da ku bikaribin bi lihevkirinekê gel hikûmeta hingiye Îranê ku mustedik li ser kar bûye bikarin yani razîbûna wan li ser otonomiya Kurdistanê wergirin.
لێ de حقیقت de Emrîkiya û Brîtanyaya zêde razîbûna xwe nîşan nedane li ber wê ku taze kurê Rıza yanî Mihemed Rıza Şah ku hatibû ser hikm lê desalateke zêde destê leşker de bû destê ertêşa Îranê de ewan jî di heqîqet de mesela Kurd re yanî çi nêrînekî pozîtîv nîşan nedane her ewan jî bûye sedemê wê hindê ku hewlên dîplomasî Qazî Mihemed yê serkirdin komarê ne bi Rûsan re ne bi İngilîza û Emrîkiya re û heta ne jî ew danûstandinê wan bi dewleta Miseddiq re çi encamekî erênîn dest xwe nexistin. Gelek spas mamoste em niha derbasê aliyê dinê bin eger Kak Saîd Veroj amade ye ka ew çi dibêje ji bo wî pêvajoyê em gudariya wî bikin. Belê bêguman pêvajoyekî siyasî li dinyayê hebû dema ku komara Kurdistanê hate ragihandin salê dawiyê şerê duyemînê dinyayê Kurda bêguman ji vê pêvajoyê îstifade kirine yanî ji vê rewşa ku encama şerê duyemîn derketibû ji rewşa wî ya siyasî leşkerî atmosfera wê demê îstifade kirine lê bi dîtina min ragihandina komara Kurdistanê bihûriya wî digîje xebata netewiya netewa miletê Kurd ê salê beriya wî salê beriya wî tenê Rojhilatê Kurdistanê eger em ber çavê xwe re bigirin salê 1939 û beriya wî jî Simkoyê Şikak em zanin xebatekî têkoşînekî pir girîng kiribû berhemekî mîrasekî siyasî û têkoşeriya netewa Kurd li ser wî bingehê Rojhilatê Kurdistanê bilind bû çêbû digel wî beriya wî şoreşa 1925 ya bi serokatiya Komîteya İstiqlala Kurdistanê berdewamiya wî şoreşa agirî û her wiha li başûrê Kurdistanê Melikiya Şeyx Mahmûd em zanin ku sala 1919 dest pê kir li başûrê Kurdistanê encama vê têkoşînê de Şeyx Mahmûd xwe wek Melikê Kurdistanê ragihan û hikûmetekî çêkir piştî wî hikûmetê sala yani ser wî mîrasa siyasiya netewa Kurd 1919 rêxistina azadîxwaza Kurdistanê her wiha xebata hîva jî tesîra wî hebû piştî wî sala 1942 çêbûna komela jiyaneweyê Kurdistan û di nav gelê Rojhilatê Kurdistanê de bêtir mîrasa komara Kurdistanê ragihandina komara Kurdistanê bi giranî xebata komela jiyaneweyê Kurdistan bû ku Qazî Mihemed bi xwe jî paşê dibe endamê vê komelê û ew komele dawiyê dibe dendika siyasî û serkirdayetiya siyasiya komara Kurdistanê û gelek endamê vê rêxistinê jî di nav kabîna komara Kurdistanê de hikûmeta komara Kurdistanê de cî digirin li ser vî xebata siyasî 22 meha 11 meha 1 1946 bi îrada netewa Kurd bi tevî ku rewşa siyasî bingehekî çêkiribû şert guhartibû lê ragihandin û îlankirina komara Kurdistanê bi îrada netewa Kurd û xebata wîya siyasiya bihûrî li ser wî bilind bû û di encama wî de hate ragihandin dema em rewşa siyasiya navnetewiya wê demê berçavê xwe re bigirin Kek Mehmed Salih bas kir li Bakur ve erdê Îranê yani erdê coğrafya siyasiya Îranê ji alî Yekîtiya Sovyetê ve hatibû dagirkirin ji başûr ve jî İngiliz ketibû nav axa Îranê her wiha salekî şûnda Amerîka jî hat siyaseta vana çi bû em zanin ku di vê pêvajoyê de
tesireki giringi Almana jî li ser İranê hebû. û her wiha pêla totalîterizma Hitler û faşîzma Alman belav dibû li dinyayê hukmekî giring dikir. Dewleta İngiliz û Amerikan ditirsiyan ku Rusya Sovyetîk bikeve bin hukma faşîzma Alman, Avrupayê jî gelek dewletê ku ketibûn bin hukma wan encam da dünyayê da wê qawsekî mezin peyda bibe. Ji ber du sebeba. Yek ji bo ku Alman axa İranê ji bo êrişkirina ser Yektiya Sovyetê bi kar neynin pêşîgirtina Almana. Ya din ji bo ku Sovyet ber bi rojhelata navîn ve belav nebe, polîtika bolşevîka ber bi rojhelata navîn ve belav nebe, li İranê pêşiya wan girtin polîtika esasiya Britanya û Amerîkayê bû. Sebebekî sisê jî mesela aborî bû, hem ji alî Britanya û Amerîkayê ve hem ji alî Sovyetê ve petrola ku li İranê dihat derxistin li ser wî petrolê xwediyê imtiyaz bûyinê rikaberiyekî din bû di navbera van hêzên navnetewî da. Di vî çarçoveyê da Kurd, milletê Kurd, pêşengê Kurd vê rewşa siyasî da îrada milletê Kurd, daxwazê milletê Kurd ragihandin li dinyayê û bi tevî hemû zixt û hewldanê Yektiya Sovyetê ku dixwestin Komara Kurdistanê di nav Komara Demokratîka Azerbaycanê de wek herêmekî otonom bê qebûl kirin, îrada siyasî û netewiya milletê Kurd vê yekê qebûl nekir ku ew ku vê îradeyê temsîl dikir serkirdeyê siyasî bêguman Qazî Pêşeva Qazî Mihemed û serkirdeyê siyasî Komara Kurdistanê bûn. Çendek hevdîtinê wan çêbûn, di van hevdîtina da bi tevî hemû zixtên Yektiya Sovyetê Pêşeva Qazî û serkirdayetiya Kurd ew daxwazê Yektiya Sovyetê qebûl nekirin û Komara Kurdistanê îlan kirin. Gelek spas ke ku ez nihat dizvirim mamosta Yaşar Abselamoğlu. Mamosta tu zanî ew dewletên ku Kurdistanê xistibûn çar perçe dîsa ewana li wê herêmê bûn û îdara herêmê dîsa destê wan dabû. Kurdistan jî çar perçe bû û di wî sed sala hay dawiyê da her hewlekî Kurda li hemî seranserê Kurdistanê ji aliyê van dewletan va hatiye peçxandin ne ku ji aliyê dewleta dagirker bi tenê ve ji aliyê van dewleta va rê nedane û hatiye peçxandin û tam em wana teva dizanin lê pêş ku Kurd hêj bi wan dewletan ra li hev nekin ya jî bi wan ra negîşin encamekî dikaribûn ku dewletekî îlan bikin û berdewam bibe. Benê her tiştê ez slava hemû beşdarên bernameyê dikim û hevalên ku li me temaşe dikin û gelek spas ji bo cenabê te ku ez vexandime ji bo vê bernameyê. Rastî Komara Kurdistana 1946 ezmûneke sermayeyeke neteweyî ye ya ku her û her ku diçe zêdetir ji bo me girîngtir dibe. Îro ezmûna Komara Mehabat dibêjim qesten ji bo ku ez îtirazê vê têgehê bikim ji ber ku gelek caran Komara Kurdistan 1946 weke Komara Mehabat tê binavkirin ew biya min ji aliyê dîskursa gotara dewletên dagirker a kete nav Kurdan lê çi mixabin ji aliyê Kurda jî bi taybetî ji akademîsyenên Kurda jî tê bikaranî.
یا راستی از پشتی که جنابت از بخاندم من خواست از جاری که دل بنیرم که گلو لسر کمارا کردستان 1946 چه لیکولین اکادمیک چه تشتین تازه هاتنه افکرن مخابن جعالیه موا جعالیه بطایبتی اکادمیسیان کرد و پر کم خبات هاتنه کرن اوجی دکه کو زیدتر لسر کمارا کردستانی میت افسانه هبن راستیا وی ام ببی آوایی راستیا وی پچکتی وندا کرن لی راستیا کمارا کردستان 1946 ایروش جبو کردا پر لازمه پر پیوسته جبر کو دنیایا کو او کنتکست دنیای او چرچویا و تاریخی یا 1940 که یا 46 یا کو کرکو کمارا محابا کمارا کردستانی ده وقتی که کن یا 11 مهادا بردوام بکه ممکن به او پیوندین کنجکتورا ژئوپلیتیکیا و دنیای وگاوی و یا نها ام دکارن بجن پاراللیه که شباندنه که دناو براوانده بری از لسر هن افسانه میتو راستین کمارا کردستانی بپیوم اکو ناو دیسکورسا لیکولینه را دا اوکه سردسته دخوازم تشتکی گرینگ جعالیه و کنتکستا کمارا کردستان چه بو و ایرو کنتکستا کو ام تیده دیشین بلکی او تو جنابت بلکی وکا بشكل دندا وفرصابك مدرسة أوي أمي بيلن جبوكو أم كونتكسا كومارا كردستاني هاتيا تشكرن جبو من قال لك جرينجا كومارا كردستان 1946 ممكن بو جبركو شر هبو شر دنياي هبو جهوله رابو هلوشیا جبر کو دکترینا شر سار یا دنیای دست بکر سمبوله که کریزا ایرانی دی بجنجرا کریزا ایرانی یا کو به کمارا آذربایجان و کمارا کردستان هاتی بو اوکرین او سمبوله که هم داویا نظام دنیا که به شر دهاتی داره کرن و ده همین دمه دا سمبوله که دسپیکا نظام نو یا شر سار یا او گریدان پر گرینگ اجبر که پشت 5 ساله دنا 5 سالا دوم کر او نظام دنیای یا شری سار ده 1991 داجی دیسا ده وارگه کردستان ده او خو نشانده کو دنیا که نظام که نویا دنیای وی چه به اندما بیاده یعنی امبجن وکا پست شری سار Cold War کرکو کمارا کردستان که دن ممکن به اوجی لباشوره یعنی نزدیکی 5 سال دما کو او نظام شریسار دوم کرد ناو قفسه که هستنی یا و نظام دنیای دابون نکاری بون تشتکی بکن دوردا تشتكي جرينك او دباجلو يا راستي يعني نكو من بداويه بشتي هن دوكيومنتين نول روسيا يدر كتنا در حقا وان كريزا ايران دا و اخافتنا وان ديالوغا وان قال كومارا محابات قال قاضي محمد بيشوا قال حتى او سروكين آذربایجان باشور و افشتانا دوکومنتین
دوكومنتي سوفيتي دوردا تنشان كرينكو يعني بله چاوكك سعيد بحثكر كتنا سوفيت نبدا خازا كردا بو نبا اليكاري قاسي بون كرد سوفيت ل سوفيت جبوخا كت نو اوكي جبركو ايران لقال المانيا بو ستالين دست بكري بو هم دجي تركيا هم دجي ايران اشكره يعني تكبرنا وان بحثا تكبرنا وان ذكر بحثا حرب دولتي جي كتا إيراني بدا خازا لقال هم فكرية لقال إنجليز جالي باشوري كتن لي سوفيت خاص دترسياكو جالي إيراني و ألمان 1500 عسكري ألمان هبون وزيدة تربن و أبي أريش بن سر باكو ياكو او كيوان چاوكاني اواني او كيبو بترولو او كيبو يا راستي يعني ايران سوفيت جبو بيشيغرتنا او كيكت لي يا راستي دما شر خلاص بويدي چلو يكي حتى بچلو پنجا بتايبتي دوره كي دن دست بكركم مروب غوا دكتورنا ستالين باش ليدو كولا دبینه کو ستالین هیوی دکه و خوان دبینه کو یعنی دکاره بر روشلاتا نوین و یعنی هزی خواه ببوان دیران بله اما روشما دو و ایرو عین تشته لسر كبره كي ما مستعمل نبيالي أنظر نقطة كي دايما بله سر مسألة أو كسرت مسألة يعني كومارا مهبة يعني كردستان جوا كبر رادبة سر ما كبر رادبة يعني داغر كري هزن داغر كر اسكري وان لشكري وان باجاري ما أو كيوان بش سدمكي ودي كشن يعني بتسير دبن بيجومان روحا نتبيا كرد یا خاد بیجه گوتنا خاد بیجه و اویا آزادی آخه دولت بون آخه دخوازه نتوابونا پروسس نتوابونا آخه پشت خه دو و سابول دما 1946 دا و ایرو پشت شر سار یا نظام دنیای ده 1991 دا دولت بون پروسس نتوابونا که نو دیسا باشورو ام بجن یا روجاوا دست بکر بله از لور بساکنن ام باش دیسا دوام تکیم بتا چونکی هیچ شتی کم باقفن هنه رزدار امیر قاضی جناب تا جبو ام پیواجویت شتکی قبله هیا بله كلام كل لا شت هيا بس مجاله إمكان شيء بو أو هموش تاعنا شت قالك هيا أجر كونكريت ومشخص ترتياري كبير حسنتر وباشتر كده كونكريت أول ج بيكاتني جيكافو حتى تشلوشش روشي سياسي للرجلاتي كردستان شون لو زمان دا لو وقت دا چونكي فراغك هبو لإيران دا إيران دا صلاتي لكردستان نمابو هرچي هيبو لو خلق دستيان بسر داگرد خلچي كرد لروشالات دستيان بسر جاندارمو بسر پادگانی عسکر و مسکر و پۆلیسی شارەوانی و ئەوە خەڵک چەکیان کردن ئەسلحەکانیان چەکەکانیان لێستاندن ئۆتۆبوسێکیان بۆ پەیداکردن سواریان کردن ناردیانەوە بەرەو ئازەربایجان و لەوێ ڕاهەر کەسە بچێتەوە ماڵە خۆی ئەو فەراغە کە لەوێ چێبوو دەسەڵاتی دەوڵەت و حکوومەتەوەی لێ نەمابوو کورد بۆ خۆ لە کەوتبوونە فکری ئەوە
کە لە پێشدا ئۆرگانیزاسیۆنی سیاسی وان هەبوو کۆمەڵی ژیانەوەی کورد هەنگاوێکی مەزن باوێن بە پەیڕەوی لە تاریخ و دیرۆکی نەتەوەی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان لەوێژی هەولی ئەوە ببێکە لەو فەراغە کەلک وەربگرن دەسەڵاتێکی سیاسی بۆ خۆ پێک بێنن. ئومێدی وان ئەو بوو کە دنیای دن یعنی ئەمریکا و ئینگلیز و تەنانەت سۆڤیەتیش بە پیرەوانەوە بێن و ئەو فەراغە بە قازانجی ئەوان تەواو بێ با ئەوانیش کەلک لەو مەجالەی هەیە وەربگرن. ئەو مەجالە بۆ وان ماوەیەکی کورت بوو بەڵام ئەو ماوە کورتە توانیان نیشان بدەن کە ئەو میلەتە ئەو خەڵکە مەزلومە زوڵم لێکراوە خاوەنی ڕابردووی سیاسی خۆیەتی عەلاقەمەندە بۆ پێکهێنانی دەسەڵاتی خۆی دەوڵەتی خۆی حکوومەتی خۆی خواستی خەڵکەکەی ئەوەیە و ئەلەوانە کەلک وەربگرن ببێ بە داهاتێک دەرامەدێکی سیاسی بۆ نەتەوەی کورد لەو بەشەی کوردستان و لە شوێن و جیهەتی بەشەکانی دیکەی کوردستانیشدا یارمەتی و یاریدە و خوازیاری بۆ بەشە بە پێی پەیوەندی سیاسی کۆمەڵەی ژینەوەی کوردستان لەگەڵ باکوور لەگەڵ باشوور تەنانەت لەگەڵ ڕۆژاواش پەیوەندێکی سیاسی و هاوپەیمانێک هەبوو. دیارە ئەو زەمان بەنهێنی ئەوانە کراوە لە مەسەلەی سێ سنوور ئەو پەیمانە بەستراوە ئیستیفادە و کەلک لەوە بکەن بە هەموو هێزی کوردی خۆ بەشک و بتوانن دەسەڵاتێک بۆ خۆ جێگیرکەن لە جیاتی ئەوەی ڕابوەستن و هیچ نەکەن دەنجە نەکەن چاوەڕوانی وەزا بن هەتا بزان چیە پێیان خۆش بوو بەسەر دنیادا بسەپێنن کە ئەو میلەتە ئەو نەتەوەیە حەقی خۆی هەیە دەسەڵاتی خۆی بەدەستەوە بگرێ و خەڵکی خۆی هەیە و خەڵکی خۆی لە پشە. ئەوەیان کردە بەرنامە ئەوەیان کردە کار بۆ خۆیان وەکو دەزانین هەموو ئینگلیز و ئامریکایی بەوە ڕازی نەبوون ئەوان بۆ کاتی و موقت هاتبوون دە ئێرانەوە بۆ ئەن بەرنامە ئەوە بوو ئەوان لەگەڵ پەهلەوی لا بچێت چونکی پەهلەوی بابی شای بابی محەممەد ڕەزا شا وابەستە بوو لەگەڵ ئەڵمانیا هاوکار بوو ئەو لا بچێ و ئەوان منتەقەکە بگرنە دەستەخۆ و مەنافع و قازانجی خۆیان لەگەڵ ئێران جێبەجێ بکەن و پاشی دەردەکەون. مشکلە لەوێ بۆ وان سۆڤیەت بوو کە ئەو لەسەر سنووری ئێرانە ئازەربایجانی بەدەستەوەیە لە ڕێگای ئازەربایجانیشەوە گەیشت بۆ کوردستان و کوردەکان ئەو هەلەی سۆڤیەتیان بۆ خۆیان بە قازان زانیت چونکی ئەمریکایی معلوم بوو ڕوویان تێنیە مەشهورە ئارچی ڕۆزڤێلت دێتە ماڵە پێشەوا دەبینێ خەڵکی دیکەش دەبینێ دیارە خەڵکی خاوەن نفوزی کوردەواری بۆەوەی بزانن کورد چیان دەوێت. لە قازم محەممەدیش دەپرسن قازم محەممەد دەڵێ بەرنامەی ئەوە هەیە کە ئێمە دەوڵەتی خۆمان دروست دەکەین ئەمە میلەتێکی فەقیرین و مەزلومین و فەراغێکی گەورەی سیاسی هەیە چاوەڕوانین لە ئەمریکا و لە ئینگلیزیش شجاری دیکە دوژمنایەتی خەڵکی مە و میلەتیمە نەکەن ئێمە میلەتێکی فەقیرین وڵاتمان هەیە وڵاتەکەمان بۆتە چوار بەش لەت کراوە پارچە کراوە بە کۆبەگی خۆمان فەقیرین ژیانی خۆمان ئیدارە پێ دەکەین ئێوە مانەی ئێمە مەبن ئێوە دوژمنایەتی مەکەن. قسەی ڕۆزڤێلت ئەوە دەبێ کە ئێمە ئامادەین لە بۆ ئێوە کارێک بکەین کە ئەنجومەنی ئەیالەتی ویلایەتی کە لە زمانی قاجاریاتدا هەبووە ئەنجومەنێکی ئەیالەتی ویلایەتی هەبووە لە ئێراندا چونکی ئێران ئەو وەخت ئاوا یەکدەست نەبوو پەهلەوی
ئێرانی ئاوا بەردەست کرد و یەک دەست کرد تەنها ئەنجومەنی ئەیالەتی ویلایەتی لەو زەماندا هەبووە ئێمە ئامادەین ئەوە بۆ ئێوە جێبەجێ بکەین پێشەوە پێی دەڵێت دۆستەکانی ئێوە منزوری سۆڤێت بووە ئەوان وعدی زیاتر دەدەنەمە ئەمریکایی لە جوابی ویدا دەڵێ ئەو معتەبەر نییە هەرچی بیدەنێ ئێوە معتەبەر نییە بەڵام ئەوەی ئێمە معتەبەرە پێشەوا پێی دەڵێ ئەو نامعتەبەرە بۆ ئێمە باشترە لەو معتەبەرەی ئێوە ئێمە بە هیممەتی خۆمان بە دەسەڵاتی خۆمان ئەگەر بۆ ماوەیەکی زۆر کەم و کورتیش بێ لەو فەراغەکە لە وەردەگرین و دەوڵەتی کوردی خۆمان پێکدێنین و لەو پێکهاتنەشدا ومێدمان تەنیا بە خەڵکی خۆمان و بە میلەتی خۆمان و بە شەکانی کوردستانە لەبەر هێند ئەوان سوور بوون پێشەوا و حیزبی دموکراتی ئەو وەخت و کۆمەڵی ژێکاف سوور بوون لەسەرەوەی کە دەوڵەتی خۆ پێکدێن و دیارە باوەڕشیان بەوە هەبووە کە ممکنە بتوانن ئەو احتیمالە هەیە بتوانن کۆ بەڕێوە ببن هەرچەند ئیمکاناتی هیچیان بەدەستەوە نەبووە بەڵام بە پشتیوانەی خەڵک و بە خۆشەویستێکی کە خەڵک بۆ ئەو دەوڵەتە هەی بووە غیرەتیان داوەتە خۆ کە هەنگاوێکی وەلۆ مەزنباوێن و هاویشتیان ئەو تاریخەیان بۆ میلەتی ئێمە بۆ هەمیشە سەبت و لە تاریخدا جێکردەوە gelek spas mamoste em bên bi aliyê kek salih ve belê kek salih bi pirsekî û tu paşê îca behsê ew ê bike behsê ew ê komar bike kek merasimê wî û bêjin ew 11 me ku bin 333 rojê wî çi qewimî çi pêk hat çawabû paşê ca behsa wana bike pirs ev e dibêjin di sala 1941-42 dewletê Tirkiye namekî dinivîsîne bo balyozî İngiliz ke komelekî bi em nava durust bûye nehêniye kar dike bo durustbûn bo serxwebûnê Kurdistan haya we jî heye ya jî tiştek wiha heye heta dibêje eger heta hewl dide ew çeke eskerê xwe leşkerê xwe bîne were sînor komkek ke xwe biparêze Belekek Mirza têkiliyên navbera Tirkiye û Îranê bi dirêjiya bêjin serhildana Simkoyê Şikak û paşê hingê serdemê serhildana Şêx Seîdê Pîran û serhildana Araratê heta digehe serdemê Komala Jêkaf û Komara Kurdistanê em di belgenameyên esnadê millî İran û hindek jî yê Cumhuriyeta Tirkiye eger heval lêkolînê bikin xuya dibe ku Tirkiye gelek hestiyar biye li ser bizawa netewî li her cihekî Kurdistanê ku hebe Tirkiye zû ketiye nav tevgerê bi her awayekî bi her muameleyekî pîlanekî bikare evê hereka netewî lawaz bike bi taybetî hingê jî eger hûn diqetê bikin paşî têkçûna serhildana Araratê milê Rojhelat ênî serhildana Araratê li milê Rojhelat heta bihara 1932 domandiye paşê girtina ینی فرزندوگی حسنی و کوچبرکرنا جنگاورین آراراتê gelekî wan birine di zîndana Qesra Qecer li Tehranê. Ehsan Nûrî Paşa jî wextekê ev jî êxistine zîndanê. Eca wextê ku 1941 leşkerê Sovyetê ketine nav Îranê û yê Brîtanya vî aliyê dinê re hatine ku Rıza Şah li ser hüküm dane qirax vê derê de
یک لقرار وان آزادیا حبسیا بویا به هزاران تی گوتن حتی 10,000 کس حبسی هبونه دنا وان حبسیا دا گلک جی یه جنگاورن آرارات هبونه بلگه کو درست مدنه اثبات به راستی ده که کو ترکیه به فرمی داخواست ده ایران کریه پیشیا لو تفگرا احسان نوری پاشا بگیرین پاشی هنگی یه او جنگاور دنی آراراتی که سربست بونه بشکی وانجی هاتنه به عمرخان شکاک را پاشی هنگی ده کومارا کردستانی ده جی گرتنه ترکیه وی آلی نگران بویه هستیاری خواه نشان ده هم بر دولت ایرانی که وان کسا یعنی آستنگ بکه لبر وی ام دبینین گلک آلیه دنی ده جی یعنی درد کبک و ترکیه تم لسر خط بیه حتی کردین که کوچبر بونه لارمنستانه وقتی که رادیو دنگ ایروانی بعد دیسا ترک فیدر حساسیت خواه نشان ده ام دبینین وقتی که لعراق ده رادیو یعنی ازگاه بغداد و یان سربست کردن زمان کردی به شیوهی که فرمالیتت ریپیت دانه دیسا ترکیه حساسیت خواه نشان ده حتی دبیجه بلا اگر هر نچار دبی وکی بلا زمان سورانی و بو اوی کو یک کرمانش لباکور لفهم نکن یعنی مثلا ترکیه راسته به اسناد سازمان یعنی اسناد وشارتی آرشیو ایران ده به راستی اثبات کن مثلا دنی یا کو گریدای به کومار کردستانه و از اوی بین مزمان کومارا کردستان یعنی آوابونا کومارا کردستان بخو جدال گرینگیا و یا دیروکی و کو ویزگه کی دیروکی دراستی ده بو ناسنامه یعنی بو هویتک پاشی سالان او حوله کو بو محاندن نابرن دجی کرداد ها داین ایل آلیه دا گیر کرده و کومارا کردستانی کاری ناسنامه کی بو کرده چه ناسنامه کی کو لگور شرط هنگی که ایران در رژیم که دیکتاتور پاشاتی هبیه ام دبین کومار بکاته که دموکراتیک و ناو کومار دموکراسی چه بیه لوی داره در لوی هیام 11 ها ام بینن برچاو خواه که جواکا میا هنگی سادا نوت زیدتر نخواندی بونه بکاتا جواکا ما پرانی بکاته که عشیرتی بیه یعنی آستا روشنبیری پر نظم بویه لگل ویده بنگه آبوری لاواز بویه لوار لشکری و لاواز بویه لی ام دبینن لگل ویده جی لعالی جغرافیا ده جی کومار تنی لسر بشک یعنی لسر پارزگه که ولایت که روجهلات کردستان که در فتاوی هبیه دبینن راگهاننا کومارا کردستانه به نونراتی ها کردن هر چهار بشه کردستانه یعنی مشروعیت که بسا استاندیه لبه آوابو ناوی ده ام دبینن ده هیامه که پر کنده براورد بکن او دستکفته که کومارا کردستانه لگور وان به امکانی که مباز کر لی او دستکفته که آفراندنی هنگی ام دبینن که سرکردن کومارا کردستانه چه قاس به جدیت و چه قاس به لیزانین و چه قاس به دلسوزی و خواستن خباته بکن بری هر تشتی ام دبینن او کومارا که به یکتی که خورد یا سروک عشیرت این کردا یا روشنبیر ولات پرور این کردا آوابیه دوی هیام کرد دست به دامزراندن دزگه حکومتی دکه چکرنا سپای ملی یعنی پیشتر هر عشیرت که هر آخایی که به خود چکدار هبون ناو انتینه سپای نتوی چه دکه سپای ملی کردستان همون چکدار ناو سپای ملی در رخستن دکه و ناو چکدار جی دکه پیشمرگه یعنی دبینی ناسنامه که نتوی جیره چه دکه آلی که دنی ام دبین او آلا کردستان یا که خویبونه و هاتبو یا لکو سرحلدان آرارات هاتبو جاردن بفرمی نازدکه و آلی لعین حال ده مارشا نتوی ای رقیب وکو مارشا رسمی نازدکه باش رد زمان کردی پرورده خواندن و روزنامه کار گلی گرینگن
عین حال ده آواکرنا سازیا یکتیا جنین دموکرات کردستانه یکتیا جوان دموکرات کردستانه و عین حال ده چیکرنا پیوندی دیپلماسی به پارتی و رخصتن ایرانی را به حودان وان پیوندی دیپلماسی به سوویتیا به امریکا به انگلیزان به بزاوا کردی بشیدنی اونا در حقیقت کار گلک گرینگ بونه که کمارا کردستانه کاریه دوی هیام کرد گاو باویجل اگر نه ام جدال عالی عاطفی راستی بین بر چاوی خواه یعنی آوابونا کومارا کردستانی لسر بنگه که خورد چه نببو که بیجن آلی آبوری و بنگه که خورد هبو یا آلی جواکی و جواکی که خواندوان و هزرا روشنبیری او قاس بلند به یا آلی که دنی پشگیری بکن نبو براستی جی بنگه هیوی پر لاواز بون لی اراده کی جدی هبو که بکاره لوی درفت هاتی پیشته دالخا لوی دیروکی بخن ویزگه کی چیکن یعنی او گلک گرینگه وی آلی ده اوه مسئله ببلندی ببینن جدال آن آستنگی که سوویتیا دخواستن کرد گریدای به حکومت آذربایجان بین لی نهاتی قبول کرنه همه گرینگ ترجی ام دبینن او نویسن که نها روزنامه کردستان یا سردم کمار کردستان دهی جدال به هنده که بله یعنی تاگیری یا پسنا استالین و سوویتی آتشتیوسا برچاو دکوه لی دناو هناو خواده ام دبینن اینی او تشت وکو تاکتیکی که بونه مثلا استراتژی باوری بخوبونه بو چیکرنا دستالاتا که نتوی هرچند پشتی هنگی ام دبینن او دستالاتا که 11 مهازیده تر درفت نبو که بدو بینه هندکی پرسگریک شیره چه بونه اگر مجاله و هم سروان پرسگریکا جی امی راوستن وکو ازمونه که وکو تجربه که ام که ماسی ویجی بنرخینن باشه گلک سپاس ام دروازی کاک سعید وروش بن کاک سعید تدکاری باسا و 11 مهی بکی یعنی به روژا بس 33 روز دوی بنگهی ده یعنی بنگه دولت چه هاتی آوا کرن یعنی چه هات خواستن که دولت کی دامزرینن پیک بینن که شارزابه که نج وان دولت که رجلاتا ناوین که کمنا پرست و نظام تم مافکی تدا تنبه و دموکراسی تدا بجی بکن خلقی خوش شارزاب کن فنداب کن نظام چی بکن هم چه بجنج بونی بگمان 11 ماه و 17 روش یعنی 11 ماه و نیوم بیجن باسا وی 11 ماهی کرن شکی پر برفره لی مرف کاره بکورتایی بیجه او ایرادا که هاتا نشاندان دیرو که دا یکمین جار به ایراده جالی کرده و بو همون دنیای هاتا نشاندان کرد دخوازن سر آخا خواه سرور بب سروری مفهوم سروری ده کمارا کردستان دا بدیتنا من دوی به برفرهی سروی مفهوم بی راوستانن هر چقاس همو جغرافیا روشلات کردستانی آنجی همو جغرافیا هم بجن کردستان مزن نبجی لی آخر دا آوابونا دولت مدرن دا مفهوم سرکه سروریه لسر اردکی لسر جغرافیا یک کمارا کردستان راگاندنا کمارا کردستان دنیای او دازانی یعنی کرد دخوازن سر ارده خواه سرور بن خواه بریوه ببن بتوی همو کیمانی بتوی همو لاوازی خواه دما ام پیواجوه 11 مهین کمارا کردستان بنرن ام دبینن که گلک تشت هاتنه کرن آلی سیاسی دا او تشکو مگو دنیای هاتا راگاندن او پر گرینگ بود تکوشینا نتویا ملت کردان آلی دن و دما کو ام بالا خود دن دوی پیواجوی دا گلک گاوی گرینگ هاتنا آویتن چوا کو کک محمد صالح گور رو شاوی دمیا روجلات کردستانی
گرانی روشا عشیری و سردستیا کلتورا عشیری بو خواندن گلک کم بو کمار کو هات راگاندن بریارا یکمین او بو کو جبو کو زمان کردی ببه زمان فرمی دولت کردستان بریار هاته گرتن داویا وی بریاره دا گلک چالاکی دن هاتن کرن پشتی کو بریارا فرمی کرنا زمان کردی ده بن سروریا کمارا کردستان دا هات گرتن گلک هولدان کو آستا زانین و کلتورا نتوا کرد ملت کرد و جلات کردستان پیش بخن بگمان دوی پیش خستنه دا بوی خبات دا که دا گلک روشنبیره کرده چار پارچه کردستانی جه هیا امزانن سردانا کماره کرنه راست راست آنجی نب راست راست پشکریا و پیواجوه کرنه چه هات کرن دبستان نو هاتن چه کرن جبو کچو لاوا قانون هات درخستن کو خواندن مجبوری به شاندنا کچاج بو دبستان مجبوری به اف تشتکی پر گرینگ بو گورا وی دمی مکتب جبو کو آستا خواندنی بیتا پیشخستن مکتب شوانه جی هاتن بکرن مکتب دبستان وک گلاویج وکی کردستان اوان دبستانا به روز زی درس دادن به شب زی درس دادن جبو چه جبو کو گلی کردستان پرورده ببن آستا زانی ناوان آستا پرورده وان بیتا پیشخستن جبو وی کی گلک کامپانیا هلمت هاتن دست پیکرن دوان کامپانیا دا امزانن کو یکو یکمین جار دناف جنه کردا دا بزیره خو تبلی وی کامپانیای بویه خانما برز خانما مینا خانم خانما قاضی محمد زیره خود دبخشینه پشتی که او زیره خود دبخشینه بو کامپانیا خواندنا زاروکی کرد گلک جنه کرد دنجی وکوی پشکریا وی کامپانیای دکن هر وها یکیتیا جنه کردستانی تی آوا کرن به برپسیاریا مینا خانمه evji ji bo rêxistinekirina jina ji bo ku cin evlî vê pêvajoya avakirina siyasiya Komara Kurdistanê bibin ev pêngavekî pir girîng bû xebatê pir girîng çêkirine bi taybetî mesela alî çapemeniyê da hin gavê pir girîng hatin avêtin çapxana Kurdistanê hate danîn em dizanin ku gelek cara mamoste ya Şerabselan bas kir her wekî Sovyetê piştgiriya wan kiriye çapxane bixwe jî Kurda li Azerbaycanê bi perê xwe kiriye vê yekê Qazî Mehmed bersiva xwe ji bo rojnamevanê İranî de bi zelalî dide dibêje ez karim adresa wî jî ciyê wî jî bêjim ku me Azerbaycanê bi perê xwe kiriye Sovyetê bexş nekiriye bi tevê ku Sovyetê gelek astengî derdixistin gelek sozdan ku dawiyê piştgiriya Kurda bikin weka alî çekdarî da bi taybetî jî çekî giran lê em dizanin ji xeynî hinek tifinga çekî giran tu wextekî Sovyetê neda Kurda ji ber wê yekê ew karê ku di nav sînorê Komara Kurdistanê de hatin kirin hemû bi îrada û hêz û twana netewa Kurd bû diger roj çapxana Kurdistanê bi navê Kurdistan rojnameyekî organa nîvfermiya Komara Kurdistanê bû lê ser rojnama Kurdistanê wek organa Partî Demokratîk Kurdistan hatibû nivîsandin Partî Demokratîk Kurdistan partiya damezrênera Komara Kurdistanê ji ber wê yekê partî kabîne çêkiriye hikûmet çêkiriye ew rojnama ku sernavê partî hatiye derxistin bêguman ew organa Komara Kurdistanê jî diger rojnama Kurdistanê kovarekî bi navê Kurdistan hatiye çapkirin digel Komara Kurdistan ji bo ciwana hewarî niştiman hatiye derxistin kovara bi navê zanist hatiye belavkirin kovar bi navê gelavêj
kovar hatiye belavkirin. Helale ji bo jinê Kurd hatiye derxistin. Awatî û gir û galê mindala ku ji bo zarokê Kurda bû. Ew alî çapemenî da ew gav pir girîng in. Dema em bala xwe didin Rojnama Kurdistanê, em dibînin ku di Rojnama Kurdistanê da gelek bangê kabîna hikûmeta Kurdistanê komarê heye û her wiha kanûn û belavokê ku ser navê kabîneya Kurdistanê hatine belav derxistin, li ser Rojnama Kurdistanê hatine belavkirin. Di gel vana radyoyekî bi navê Dengê Kurdistanê hatiye damezrandin. Ev radyo jî xizmetê pir girîng kirine ji bo perwerdekirin û pêşxistina netewa Kurda. Sînemaya Kurdistanê hatiye avakirin. Ew sînema bi dahatuya wî sînemayê zarokê Kurdê ku bêxwedî bûn, bêxwedî bûn, an jî feqîr bûn, xizan bûn. Ev zaroka berhev kirine bi dahatuya vê sînemayê ew zarok dana xwendin. Bi vê awayî dema ku em bala xwe bidin van xebata em dibînin ku bi taybetî alî kulturî de xebatê pir baş hatine kirin. Her wiha di alî avakirina saziyê komarê dewletê de gavê girîng hatine avêtin. Alî ticaretê de, alî aboriyê de, alî leşkeriyê de carekî hemû lewhayê dikan û ticaretxaneyê wê demê guhartine ji Farsî kirine Kurdî ew biryareki pir girîng bû. Her wiha peyvê leşkeriyê Farsî guhartine bi zimanê Kurdî peyvê nû ji bo terfî û pileyê leşkerê Kurdistanê, Pêşmergeyê Kurdistanê hatine ragandin. Evana hemû xebatê wê demê bûn bi tevî ku demekî Kurd bû hin gavê girîng hatin avêtin. Lê gelek projeyê ku dixwestin pêk bînin dem nebû, nikarîn van projeya pêk bînin. Ev bixwe jî hebû. Em dibînin gelek bîranîna da bas tê kirin ku çawa ku îro Erebê başûrê Iraqê xweziya xwe li Bakurê yani başûrê Kurdistanê tînin. Erebê Iraqê xweziya xwe li başûrê Kurdistanê tînin. Wê demê jî Faris xweziya xwe bi komara Kurdistanê de anîn. Ê ku dihatin rewşa Kurdistanê didîtin gelek ecêb diman. Ew pêşketin û ew düzen û ew sîstema ku hebû pir girîng bû bala wan dikişand. Em karin bêjin komara Kurdistan ciyê aramî bû. 11 meh û nîv da yek kuştinekî çêbûye, yek kuştinekî çêbûye. Bêguman ew kuştin zê ser tahqîqatê girîng hatine kirin. Bi tevî vî gerembol û vê rewşa ne aramî, rewşa ne dema şer li komara Kurdistanê kesekî nehatiye kuştin. Ev yek jî ev gotina Pêşewa Qazî Mihemed tîne bîra me. Pêşewa Qazî Mihemed dibêje ez ê bi hemû dinyayê bidim nîşandan ku Kurdistan ciyekî aram e, di Kurdistanê de kar û barê terorî çê nabe. Ew wekî îspatkirina vê gotinê. Lazim e dem ku hebe meriv kare yek û yek ser van saziya xebatê wan raweste. Naveroka Rojnameya Kurdistanê bi taybetî girîng e dema komara Kurdistanê çi çêbûye ew bi naveroka Rojnameya Kurdistanê de hatine nivîsandin, hatine belavkirin, çi biryar hatine girtin, ew jî hatine belavkirin. Em dibînin di nav Rojnama Kurdistanê de ser dîroka Kurdistanê ji kevin de heta 1920 rêzenivîs hatine nivîsandin. Ser serhildana agirî 25 nivîsekî hatiye belavkirin. Kam û peresetekî Kurdistanî yani Kurdistanî û netewî di weşana Rojnama Kurdistanê de hebû. Yek û yek şirovekirina wan kar û barê hatine kirin
بله مامۆستا gelek spas em dikarin ez û te em viya bixin mijara bernameyekî din em ê paşê li ser wana biafin ez dixwazim bêmbakek Amîr Qazî bipirsim danûstandinên Qazî Muhemed ya jî dewleta Kurdistanê li gel wan eşîrên di serî de tevlê nebibûn danûstandin çawa bû di wan danûstandinan de çi bi dest xistin çi bi dest nexistin بەڵێ ئەوەی من بزانم بەری و دەوڵەتی کوردستان پێک بێ پرۆگرامێکی ئاشتەوایی لە کوردستاندا لە پێش قازی محەممەد بووە سەردانی ناوچە جیاوازەکانی کردووە لە منتەقەی پیرانشار و نەغەدا لە منتەقەی ورمێ لە ناوچەی مەهاباد لە ئالی نەغەدا لە تیکاب لە بۆکان هەمووی ئەوانە قازی محەممەد شخصی خۆی چۆ لەگەڵ خەڵکدانیشتووە لەگەڵ ئینسانی صاحب نفوز و خەڵکی صاحب فکر و چوزانم یعنی بە دەسەلات لە ئالی کۆمەلگاوە وتوێژ و ڕەوشی باز کردووە و نەتیجە گیرێکی کردووە یعنی بەرهەمێکی بۆ خۆی ساق کردوتەوە بۆ خۆی ئەو خەڵکە چی دەوێ و چ شتێک دەتوانن بڵێن و چ شتێک دەتوانن بکەن ئەوە لەو بەرنامانە بۆ کە لە پێش ئەعلانی دەوڵەتی کوردستان پێشەوا کردوێتی و پاشتریش پاش کۆماری کوردستانیش بۆ ئەو کۆمەلگا و ئاشتەوایی کۆمەلگا بەرنامەی هەرە ئەساسی و ئەرکی هەرە پیرۆز بووە لەبەر هێند زۆر جاری دیکەش لەگەڵ سەرۆک عەشیرەتان لەگەڵ ئەو کەسانەی کە نیگەرانیان هەبووە لە مڵک و ماڵ و شتی خۆیان پێیان وابوو بێ وەکو شۆرشی ئۆکتۆبر دەریان دەکەن مڵکەکانیان لێ دەستێنن یا ئەموالیان لێ دەستێنن گەلێک لەو بارانەوە ئیتمینانی داونەیە کە ئەوە لە بەرنامەی کوردانەیە لە کوردستاندا شتی وا نابێ ئێمە دەبێ هەمومان بە هەموو بەگشتی لە خزمەتی کوردستان دابین مشکلی ئێمە مشکلەی ئەزیەتکردنی خەڵکی خۆمان نییە نابێ بەرەو ئەو ئامانج و هەدەفانە بچین ئەو نەوە بەرنامانەی ئیجرا کردووە هەتا لە زمانی کە سەرک کۆماریش بووە مەسەلەن نمونەی ئەوە 2,000 لە حەمامیان ئەو کۆبوونەوانە بوون هەندێک لە عەشایر دیاتە سەرە ڕای ئەوە هەر پێیان خۆش نەبووە زۆر هەواداری دەوڵەت نەبوون ڕۆشتون یعنی بەجێیان هێشتۆ بەبێەوەی ببنە جاش بەبێەوەی شەڕی حکوومەتی کوردستان بکەن هەبوون ئینسانی ئاوا ساحب گوند و دێوشتیوە کە کوردستانیان بەجێ هێشتووە ڕۆیشتونە تارانیا چوونە ئەو منتەقانە لە کوردستان کە لەژێر دەسەڵاتی ئینگلیزیەکاندا بوو ئەو بەری سەقز بەرە و سەنەندەج و بەرە و مەریوان و بەرە و کرماشان و ئەوە بووەتە باعسی ئەوەی هەموو جارێکە دەوڵەت ویستویە لە کرماشا ڕابێ بەبێ ئەوەی پێشبەرگەی لێبێ بەبێ ئەوەی کەسێکی لێ هەبێ خەڵکی دێهات و گوند پێشیان پێگرتوون نیان هێشتووە لەگەڵیان بەشار هاتوون نیان هێشتۆ جەیش و ئەرتەشی ئێران بتوانێ بگاتە بەرەو کوردستان بێ بگاتە پێشمەرگە بەر لەوەی بگاتە پێشمەرگە خەڵک شەڕەکەیان کردووە خەڵک شەهیدیان داوە خەڵک برینداریان داوە خەڵک جەیشیان ئەرتەشیان شکست پێهێناوە ئەوە هەموو نیشانگەری ئەوەن کە ئەو کوردستانە ئی خەڵک بووە خۆشەویستی خەڵک بووە بە ئەرکی خەڵک بە خزمەتی خەڵک بە فیداکاری خەڵکی خۆی پابەند بووە ئەگەر مەجای هەبا وەک ئەو حیسابەی دۆستانی من لەو جبینەدا باز دەکەن ئەو هەموو خزمەتە لە ماوەی ئەو 11 مانگەدا لە هیچ دەسەڵاتێکی دنیا ناوەشێتەوە بێزگەل لە کورد و لەو بەشە لە کوردستان و
لەو فیداکاری ئەو خەڵکە بەنسبەت کۆماری کوردستان و پارێزگاری لەو کۆمارە هەیە بۆ سوپاس دەکەم. gelek spas mamoste em werin beşekî êdî dawiya Komara Kurdistanê wextê ku êdî Rusya ji wê dikişe û tu piştevaniyekî ji bo Azerbaycan namîne İran supayê İran ya ji askerê İran diçin Azerbaycan işgal dikin carbin temîz dikin ji evkî xwe dixine bin emrê xwe bin destê xwe ew kata Kurd xwe ya jî heyetê Kurd rû dine û difikire ka em çi bikin û li wê piştî gengeşiyekî dirêj biryar didin ku Qazî Mihemed dibe min soz daye vî milletî hem di şahî û hem jî di nexweşiyê da bi mirina me be jî heta dilopekî xwîna me hebe ez ê ji xelq neqetim û ez ê li bawan bim û ji bo wî jî dibe eger ku hatin em şer nakin û bê şer bê ew ku tên me dibin jî bira bibin. Ez bim ba salih û paşê carbin ez ê biçim bayca kek yaşar. Tu çi dibêjî yani ji bo vî yani ew demekî çakî bû psikolojiyek çakî ye ya jî biryarekî li ciya li cînîne çi dibêjî tu ji bo wî? Pek Mirza dîrok ew ya ku bûyî Belê helsangandina wê hewce li gor rastiya hingê yani em bi çavê hingê mêzeyê wê babetê bikin belê li aynî hal de jî eger yek û lêkolînê dikin bi taybetî em dur li aliyê soz û atîfe ger em bi şêweyekî waqiî evê meselê binêrin belkî nêrînê cida bin lê de encama hin lêkolînên ku li belgenameyên dîplomatên Emerîkî yê CIA yê Sovyetiyan û heta esnadê millî yê Sazmana İranê istixbarata İranê jî ku tê te niha ketine berdest di heqîqet de netîcê hindek netîcê cudatir li ya ku em dixwazin dide dest. Ev jî ev rastiye ku Profesör Yaşar jî anî ziman lazim e em bi şêweyekî babetî zanistiyane evan mesela bibînin da ku lawaziyê wê bû xwe bikin ezmûn ders lê wergirin. Cida li van astengiyê ku belê li plana Sovyetiyan de nebû ku piştgiriya Komara Kurdistanê bike ve ku me anî ziman ve ku kartekê bo armancê xwe xwastin Kurda Azeriya istifade bikin heta dema ku karîn imtiyaza nefta Bakurê İranê li İraniya bistînin pişta xwe dane Komarê pişta xwe dane Azerbaycanê di heqîqet de çi eslehe cebirxanê giran jî nedabûn yê sivik dabûn lê yê giran nedabûn ku yani istifadekî bezin hebe li warê siyasî ve jî piştgirî neda ku bi xwe jî paş tê Sovyet kêş imtiyaza xwe çêkir destûr da Dewleta Milliya Azerbaycanê ku hemberî hatina leşkerê İranê miqametê nekir berxwe nedin di heqîqet de Dewleta Milliya Azerbaycanê ku hevpeymanê Komara Kurdistanê bû qirar bû ku tiştek çê dibe bi hev re bin aşbetal kir yani yek alî rê vekir bû hatina leşkerê İranê bê ku berxwe bide em dibînin rêberê Fîrqa Demokrata Azerbaycanê gelek ravîn bo Bakuyê gelek hatin girtinê hatin kuştinê qetilîamê mezin çêbûn. Komara Kurdistanê jî eger em diqqetê bikin serbarê wê ku wextê ku serkirdin Komarê bi taybetî Qazî Mihemed dibîne ku Sovyetiyan pişta xwe dan Komarê. Dibînin ku hevpeymanê wan ku Dewleta Milliya Azerbaycanê bû yani biryara berxwedanê nînin û ev jî dê aşbetal dikin yani direvin xweradest dikin. Alîkî dinê Sedrê Qazî birayê Qazî Mihemed ku endamê parlemana İranê bûye hingê birêya wî we gelek xurt hew dane danûstandinê bikin bi qewama Sultane da ku
بکارن بریا کو تو بیجه قاضی محمد انی هست به مترسیه کریه زانیه کو هزی هاوپیمانا ل ایران درد کون سوویت پشتا خواده دوان آذربایجان بوی رنگ مگوتی لعین حال ده حول ده کو به قوام السلطنه و حکومت ایرانی را بلکه لهو هاتنه که بکه بلانیکی میماف کرده نه لتراژیدیا یک چی ببن عین حال ده دناو عشیرین کرده ده یکو پیکاتیا کوماره پیک تیناندن راستی که ام بینن زمان ام دی بینن لنزوکی 12,000 هزا پیشمرگه لشکر کوماره که هبیه پرانیا و هزا لشکر یا هرمین دروی مهاباده بیه یعنی هزا نزوکی 1300-1400 کس هزا پیشمرگه یه عشیرت شکاک هبیه به سرکرداتی عمرخان شکاک و طاهرخان کره سمکو شکاک و پشتی هنگی نزوکی 2-3 هزار هزا پیشمرگه یه هرکیا هبیه یعنی زیروبگ هرکی رشید بگ وانا پشتی هنگی ام دبینن زیده 1200 کسی هزا پیشمرگه بارزانیا هبیه و کدن هزین پیشمرگه یه هرم بوکان سقز اوانه هبونه که مانی یه سابلاخه بونه لی ده کابینه وزیره ده ام دبینن پرانی همو یه سابلاخه بونه مخابن دناو وان عشیره دناو سابلاخه ده سرباری وی کو پیشتر قول و سوز دانه کو به قاضی محمد را یه برخوا بدن لی باشه درکت یکو اوان تیکلیه نپنی جبو باشه روژا خواد ترساوان هبیه کو چارنوسا کوماره یه و کو چارنوسا حکومت ملی آذربایجان ببه تراژیدی اوان جبو مصلحت خواد پشت خوادانه کوماره پشت خوادانه قاضی محمد تیکلیه خواه به حکومت مرکزی را چه کرنه اوا آلی که دنجی ده حقیقت ده لآلی جناب قاضی محمد و ببی فکره وی هنده کو لگور دیتنا خواه بو اوه کو خلق مهاباد نه کشتنه یعنی بریار خورا دست کرنه دانه بریار یعنی بکرتی دست لبریار مقاومت بردانه دست لبریار برخودان رادانه بلکه گلک جار لیکولینوان اوه بریاره و کو شاشی که دبینن اوه جی صدمه که مازم بیه قوام السلطنه جی نه گوری بلگه کو کتنی دست ما قوام السلطنه جی براستی به زمانه که گلک لیبانوک حول دایه کو قاضی محمد اقناع بکه کو هزا پیشمرگه لجبهه شر هنده که وکشینه دا کو وکو نیت پاکی که نشان لشکر ایرانی بده کو قوام السلطنه جی بکاره لشکر ایرانی اقناع بکه دا کو به یعنی دست لکشتن خلق کردستان بردن بلکه نیمچه اتونومی که ایالتی قبول بکن اما صدم اساسی بونه وقتی که او بریارا مقاومت نامینه ام دبینن هن سر و عشیر دنجی ایده هزی خواه پاش بده کشینن وی داره ده بیه که وقتی که جناب قاضی محمد دچه باجار میانداوه یعنی لسابلاخی را دچه باجار میانداوه پیشوازی سر لشکر کی لشکر ایران دیگه جنرال همایونی ادوی داره ده ام دبینن مخابن کومارا کردستان به برخوادان هاتی را دست کرنه اما راستی که طاله بس به ام بین زمان ام دبینن پشتی هنگی جی وقتی که اونتین بسوز خواه را نابن اونت دست بگرتنا پیشوا قاضی سیف قاضی دکن و برای صدر قاضی تینه دگرن و چند سرکرده دنیا کوماره کو گرتنه او راستی هان چه قاستاله لیل ده وسیعتنامه قاضی محمد ده تی خویا کرنه که قاضی محمد بخود بیجه ایرانیا اگر چه قول بدن وجی راست نابیجن اگر او هنگیوین بدن وجی دیسا بزنه جهر تیده یعنی وسیعتنامه خوده او راستی اینی از زمان که ایرانیا گلوی راست نگوتنه بوی جرهیه که ام دبین نبونا بریارا برخودانه چما ام مصاد بیجن اما هیچ لمزناتیا کوماره یا لمزناتیا قاضی محمد کیم ناکه ام بینن براورده که بکن وقتی که ام دبینن او برخودانا که لسرهلدانا آرارات هاتی کرنه بوان امکان خواهی هری کم
دجبریا ترکا به هویتیا وان یا سوویتیان یا ایرانیان سه آلیا را دور پیچ وان لی او 1926 حتی 1932 برخوادان دوماندنه به اسلحه سلاح کم لی به قهرمانتی اما کمار کردستان نیزوکی 12000 پیشمرگه بیه او قاسچک و سلاح سویک همه بیشن یه گران نه لی یه سویک جی دست ملت هبیه دکارین حتی دمکی چند ماه برخوادان بکن هر نبه چارنوسا کماره به تراژدی نچه بلکه به هندک دستکفتا و بگه انجامه که سر وینه براسی نقاش هنه لی بخابن او برخوادان نهاتیه کرن ام دبینن اوان عشیرتا هر کسی هزا خاکشان دیه و پاش هنگی قاضی محمد جی به سواندا کودای گل وفادار دبینه مخابن افجی بوی جرایی ام دبینن عالی لشکر ایران تیگرتن و پاشی محکمه کی لشکری بریارا داروکنا قاضی محمد یعنی بو داوی ایناندن بوی خونا کردا بو چاوترسانا کردا کو هچی کسی کو بیج از سرخابون کردستان دخوازم اها اوجی وکو قاضی محمد بیت داروکرینی بو چاوترسانا ملت کرد ام دبینن عینی اوکو سر شیخ سعید پیران دا ایناندن سر گلک بیجن سرکرده کرده دا اینانده بون وکو شهید کرنا سمکو شکاک وی داره جار کردنی او ازمون مخابر لسر قاضی محمد جی هاتا دوباره کرنی یعنی سربار وی کو ام بیجن کومارا کردستان لسر جغرافیایی کی تنگ هبو بلکه هندک بنگه وی یه خورد نبون اما در حقیقت داویه ده سرباری او همو خبات و خدمت مزنی کرینی لی دست لبریارا برخوادانی هلگرتن دست بردان لوی بریارا برخوادانی ام باورن وکو شاشی که دیتنی کو به تجربه هم بر او سیاستا برای دیالوگی و کو هیوی به هبو کو یه انجام بده نکو انجام نبو قاضی محمد جان خاجز دانی سر جبر به ام دبا اوی مجاره لیکولین زیده سر بکن کو اگر برخوادان هاتبا کرنه یه چان با نهاتا کرنه مدید چانه لی براسی ملت کرد هر وقتی که به یک کرتیا خواه به اراده خواه به بریار مقاومت خواه میدان دبویه کاری نتیجه بسینه او ازمون یا کو دست بردان لبریار مقاومت ها ام دبینن حتی لباشور کردستان جی وقتی دولت عراق پاش رفراندوم هیرشی سر کردستانی کرد اگر او برخوادان لاواز چقاس نویده شکست لی اگر او کیمانیا برخوادان هاتی کرنه او جی نما بلکه او ازمون حریم کردستان جنها نما بو یعنی مسئله اوه کو در روشالات نواراسته قانون کی ننویسکی هیا او جی اوه کی خودی حزب او خودی مافه کرد مجبورن هم بر دولت و دیکتاتور ده تنه بریا خواب پاراستنه بریا برخوادانه بکارن لانی که مافی خود دستبر بکن اگه نه برای دانستاندنه و مسئله دموکراسی و تشتی وسا اره بگوتن گلی خوشه لی مخابن یه همبری ما چه باوریک ببید منطقی نینه تنه منطقی وان منطقی زوره اما چارنوسا کومارا کردستانه لی ام دبینن قاضی محمد جان خادانی سر سیفی قاضی صدر قاضی و چند سرکردن دنه پاشیوان لمهاباد و لسقز لبوکان هاتن دار بکرن و هد او افسرن ضابطن لباشور کردستان کو به بارزانیاره وقتی کو افجی لکومارا کردستان رول کی مزن هبون پاشی و گریان اوان بو خرادستی دولت عراق کرن مخابن افجی هاتن شهید کرنه او همو و دگره سروی دبینن دشمن کردا چقاس به رحمن ها ترکیه رحمه ناکه به جنگاور آرارات ها عراق رحمه ناکه به یه بارزانیا ایران رحمه ناکه به قاضی محمد جبو کو کردا چاوترسان دی بکن لیکن اوه ام اوه بکن ازمونک بخوشی و کومارا کردستانی لبر او بنگه خورتک کو کرنی گرچی 75 سال بری نهابیه لی ام دبینیم پاشی 75 ساله از باورم بلکه پاشی چند سال دنیجی آرمانجی کومارا کردستانی و کو قطابخانه کینه کو ملت کرد تم بشانازی و هم ببیرتینه هم جی خبات دیگه کو جنو و بکاره اوه کوماره آوا بکه گلک سپاس بو تبنیته ماموستا یاشار 75 سال بره
کرده به تیپ زیرین مگو شخرا دیروککی نویساندن اف 75 سال حتی نها دهست هلوست بوچونن نتاوی بوچونن نتاوی پرورا رابیه بیه وک روناهی کی بیه وک ستیر کی و حتی نهاجی پیشانازید کن و لدو ویجی دمشن بدیتنا تا اول چه باندوره که 75 ساله لسر همین بشه همه سرانسر کردستانی و هر کردکی کلکوه ولاد پاریس لسر وانا اف باندوره کی ارینی که از دبیجم لسر وانا هیا اول چه حکمته یعنی چه بیه که وسط او قصد دومه ده پیشیاوی داجی گلکی بیجن بویر شیخ محمد برزانی چه بو احسان نوری پاشا چه بو اینزدانم کی چه بو لیلی باندورا یاجی او که کمارا کردستان تشتکی جودایه و سری هر کسی که دایه هر ریخستانه کی هر او که وقتی کرد تشتکید که وید فکر و پاشید که اب دیتنا دا اوکی چیه برسه که پر خوشه که میرزا بله برسواوی دوی بیل کولاندن بله لی از قاسی کدکارم چند تشتابیجم و بحثا 11 ماه کر لی مهابات 75 سال دوم دیگه یعنی او وقت دولت بنگهی وی آت آویتن لی وکا جبو انشا کرن و آوا کرن نتویتیا کرد مهابات هر لکیره هر فونکسیونال هر اوقا خدیکه یعنی خدمت خدیکه ایروجی دیکه ستونین نتویتیا مایا ایرو تصورا مایا نتوی یا ایرو دما مایا هفدم دا مدرن دا یا راستی بهتر لمهاباتی هاتیه مهابات باجاره که پچوکه بری 5000 دما کمار چه بویا 15000 yani belki beri bir navi bir medahazani şfake ki Salih Kadrigo yani şu navi bir soğuç blak vaka daha tevkirin nasıl beri le tasavvura maya iro ya netevati da kultura ma zaniye maya netevati iro da de tamamiya Kurdistan ve Hamu Kurdan او بنگهین کل محبتاتیا دانین براستی بنگهین لکرین هجی لکارن هجی لسر اوکینه چنه اویا او آلای کوپاش که سال قدری نشانه او محبت لدوی کمارا کردستانی دا هاتیه رسمی کرن استاندارد ذکرن ای رقیب ما مارشا ملی کو یکی ستونا نتوابوینه دیسوسا شخوا نخازم بکم اوکی هرگلی که سعید بحث کر جبو چاپمنی جبو زمانی کردی بگومان همو او تشتانا جبو آوا کرنا نتوه جبو هوناندنا نتوه که مدرن گرینگه بحث کرد از نخواهم اوکی بکیم لی تشته جبوکو برسوا به پرسیم بدن محبت شما وسا گرینگه کمارا کردستان 1943 شما گرینگه جبوکو سوسیولوژیا دیروکیا به پرسید ام کاریم بحث بکن دوی ام بزانیبن حیا 1946 بالتایبتی لایران بالتایبتی ایران بحثا ترکیه جمع کارم بکن لی بالتایبتی ایران چه دیسکورس چه گوتار لسر کردا هبو ایران دست بکر وکا اتنیک گروپ اتنیک یا فارسا خواه سپان سر مدنیت ایرانی آریانیزم دست بکرد ایرانی دا وکا ایدئولوژی یا کو فارسا کر وکا افندی به ناسنامه و در فارسا همو بکاتین شارستانیا ایرانیا کون شخاکر وکا غلام وکا عشیر وکا فاطمایی وکا کسین ایدن یعنی نه نورمال نه اوکی
همو کردا وکا اوکی جاهل وکا عشیرت وکا کسین پشتمایی زورداری دا کوانا بزوری بجیب که کوچبلی وان کوچرتی وان کاری وان خباتی وان تیک بر فقیر بیونه که کریزه که اکونومیک یا پر گران ل ایرانی دست بکر به تایبتی ل روشلات کردستان و کردا اوکا یعنی بنرن یعنی آریانیزما ایرانی وقت نوکه یا نتوه پرستیا عربای لسر کردا نوکه نتوه پرستیا ترکای لسر کردا آریانیزم دکاره براستی کردا آسیمیله بکه جبر که کوک عینیه کلتور عینیه زمان نیزی هبن او که هبن تهلوکه که مزن هبو که براستی ملتی من لروشلات تک بچه آسیمیله ببه او اوبه لورا محبا کمارا کردستان 1943 دیروکه که یعنی دیروک شورشه که دیجی به تصورا کو ایرانی لسر کردا دان سپاندن دان فرس کردن لورا اوقاس تسیرا به هجی هیا جبر کو گوهردنه که مزن او که دا چکر کو کرد نتوه که جدانن کرد یک جب پکاتین وکهو یا او شارستانیا گونن او تشتانا هم جبو کردان هم جب لبر او تشتکاره مروف گله که لسروان تشتا بحث بکه براستی او حیا او تش باش نایفهم کرن نکاره اهمیتا رولا دیروکی استراتژیکا کمارا کردستان یا 1946 بفهم کرن لبر تشتکی گرین که ام چا بون بنر ام جیگا اخافتنا خاله گوتر خالد بن ام عشیر بون ام نظام تاریخات بون او که ام بون لچوا بوکو ام براستی دناو 11 مهادا نتوه که او کماره که مروت کاره بیجه نوجن معاوکه 11 مهادا لبر رولا قاضی محمد وکه انتلکتوالک برگرینگه یعنی رولا انتلکتوالیزم یعنی وکا سروکتیا انتلکتوالیزم یا کاریزماتیک یعنی حتی احسان پاشا بیجه یعنی قاضی محمد بر اوتوریتره قدی پرستیجه یعنی وکا جه خاصیه که بچه محاباتی مثلا ری ندایه جبر که آنی ام نکبن آنها که جبر که اوجی بابته که پر کرینگه و داوی گلک دوکومنتین پر بالکش در که تورته دنا برا احسان نوری پاشا مولا مصطفى بارزانی و قاضی محمد دا دیالوگین انترسان به تایبتی پشتی که سوویت جه او که درد که بده مها گولانی ده هن بابتین باش انترسان هن مروف ده به تایبتی به برنامه که دنده سروان بپیوه گریدایی به بابتیه لبر تشتی هری گرین که اوکو شکوه بالا بحث کرن او مدرنیت او نوجینیا نتوی یاکو د پارادیگمایا قاضی محمد ده هبوه وکا انسان انتلکتوال بوه رولا کو جواکی کوملگهی کو لیستیه وان همو عشیران وان همو پکاتین کردستانه اکو گلک جهو جدانن اکو نکارن سر مسایه کرونن همان بجد دما کمارا کردستان 1946 دا کسی که لهمبر یعنی نتنی محابات دش یعنی شما محابات 30% کردستانیه میچاقی یعنی او کمارا کردستانی لی کسی که دشی به کمار درکوه جکردان کستن نبوید این که حتی بریجی غلام ایرانی بون تهرانی بون او اوجی بردان هاتن خواه دیگل پیشواتیا قاضی محمد دانبره یعنی او چی رول بکو او سرو او کاریزما دیکاری و بلی ایرو ام گوا کو بحث کمارا کردستان دیکن همان بیجی ناوی دنیا و کمارا کردستانی وکا قاضی محمد بکا او دیکن کم انسان هنه کم سروک هنن که ناوی وان ببی آوایی ببی کماری پوهاتیه چکرن به یک معنی یک وطه بوید بله
رولك او كرد كون كرد دما نودا كو او ديسكورسا شتي لوزاني سردس بول هم امبرياليستان دا هم دولتين منطقه دا سردس بول نا دانشان کرن كو كرد نتواك جودانه زماني وان او كيوان جودانه و دكارن براستي چاوك حوالا بحث کرن جیواتك نورمال نوجن مدرن پک بینن بینه دست شکی بجم جبو وکا ارگومن کو او که سعید بحث کرد گوا کو پیشاور اوه سروک اوه آذری آیا لگل کابان سلطانی احمد کابان سلطانی جبو اوتونومی وره او کرن و قبول کرن هفدیتنا چه دیکن دور ده هیئتی ده دو کرشی هنه شقا هفپیمانا وان اوسابوکو یعنی وکا کو گاوا یک به تحرانی و هفپیمانا بکا اوی دنجی دوی بوان را به هیئتی ده یعنی آذری بن دوی کرد ده به کرد به دوی آذری ده بن دور ده یک نقطه خالی کل هف ناکن زانی چنه اوه کو کابان سلطانی دبجه نابه هون لعزربیجان و کردستان هلبجارتن جدا بکن جبر کو اگر جدا بکن لگور قانون و آنها بکن او دیجی قانون ایرانیه آنها دستور ایرانیه جبر کو دستور ایرانی دا مافی جناج بو هلبجارتنی تنه برنامه دستور یا کردستان و آذربایجان دا یعنی جن ایدی آزادن دکارن هلبجارتنی بکن بکن ایران حتی 1963 دا مافی هلبجارتنی بو جناده ده دخوازم چه بجم او 11 ماه نه 11 ماه 11 ماه دیروکه که یعنی 11 ماه دا بنجها نتوابونا تصور ما نتواتيا ايرو يكو هي وما او بنجه هاتيا ابيتن ودهاتيا دسنيشان كده قال لك البت از نخازم دريج بكم جبو او كم قال لك بله قال لك سباس از اديان بنا داويا برنامج و نزيك 2 ساعات اجا برسبنا برسا بجرن و باشجي جامي بزورنا اوكا بزورنا ويخوا كزيا اوجي تشتكي دنويسان ده بيونديا شهيد كرنا سيوسي گندين جقزا وانه قلقليه ازالبه جي بخبات و آليكاريا كردن باكور بكومارا كردستان و هي كوبش ربيه مجاره هلبستا احمد عارف شاهده كي في بويره مامي يوسف عطار يل جگند قلقليه بو وی گلک جاران بحثا وان آلیکاریان خواه جمن را بکرن و ده سال 1971 ده تمن خواه هفته 5 سال یا خود بو اندام پارتیا ما پارتیا دموکراتا ترکیه از وی و همو شهید کمارا کردستان لور برس یاد دکم زیاوجی سپاس گلو راجی پرسنه اگه پرسنه ما بین ورنه اکرانه دارا ارسن مزد پرسا من جبرز محمد صالح را دا مزراندنا کمارا کردستانه ده آذری و تو ده پشتگیری کماره کرن آننا بله فرمو دقیقه ده مثلا آذریا و حزب توده ام بخود زانن هم فرقه دموکرات آذربایجان جالی حزب کمونیست سوویت و حتی بیشتر راسپاردن کو آوا ببه و همجی حزب توده پاشی حزب کمونیست ایرانی یعنی حزب توده جالی سوویتی و عینی افجی حتی راسپاردن کوتا مزره هر دو کجی جبو پاراسنا برجواندی سوویت ده ایران ده اما نتنی گوت نامنه
yani dokument belgename siyaseta dûr û dirêja wan ya dehan sala hemû ew rastiyane ispat kirine. Mixabinî her duk jî li hember mesela Kurdar re dîtinê wan nêrînî bûn. Serbarî ew qas diyalogê navbera hikûmeta Komara Kurdistanê û Devleta Milliya Azerbaycanê hevhatinek jî çêbû, peymanameyê jî çêbû lê nakokê pir mezin di ser van bajarê wekû Makû, Selmas, Ormiye, Xoy, Miyandav ew bajarane ku bi dirêjaya dîrokê beşekên li Rojhilatê Kurdistanê lê Azerî jî ku tê de van bajara de bi kêmanî akincî ne ew bajar bi zexta Sovyetê ketibûn ser desalata Devleta Milliya Azerbaycanê hem Firqa Demokrata Azerbaycanê ku hêzê waniyê leşkerî digotin fidayî ew fidayane dijî Kurda derdiketin. Yek li astengî herî mezinê Komara Kurdistanê ew bû ku ew bêjin bajarê wekû Xoy, Makû, Ormiye, Miyandav Firqa Demokrata Azerbaycanê bi piştgiriya Sovyetiya rê nedan bikevin ser desalata Komara Kurdistanê. Serbarî vê ku Qazî Mihemed gelek hewl dida ku bi diyalogekî nerin bi Azeriya re hêzên hewpar yani ittifaqek hatibû kirinê vê ittifaqa navbera Komara Kurdistanê û Azerbaycanê ku ew bajar li ser bingeha vê ittifaqê bi hevparî bêne îdare kirin lê dîsanê jî Azerî pabendê vê bûyerê nebûn. Em dibînin li kitêba Dr. Qasimlo de jî vextê ku heyeta Kurda Ormiyê de gel Azeriya rûdinê vê derê de cêgirê yani Haşimov cêgirê konsolê Sovyetê vê derê bûye Azeriya pêdagirî kirine ku bêjin Ormiye Azerbaycan e. Vê derê de Zêrobek ku yek li serkirdê leşkeriyê Komarê bûye rabiye kursîk rakiriye di orta vê odeyê daniye gotiye Haşimov berez Haşimov. Niha ev oda yate em tê de rûniştine lê ez vî kursî didanim na orta odê ez dibêjim ew oda ya min e bawsa dibe. Yani mebesta wî ew biye ku ew Ormiye ketiye di nav orta Kurdistanê de çawan yani yê bibe ya Azeriya. Yani ew heqîqeteke ku vê derê de yani Firqa Demokrata Azerbaycanê û Hizba Tûde girêdayî berjandiyê Sovyetiya bûne ewan jî nexwastine ew bajarane bikevne ser Komara Kurdistanê belku nêrînekî wisa hebiye ku ew bajarane ser bi Devleta Milliya Azerbaycanê Devleta Milliya Azerbaycan yani Azerbaycana Başûr û ya Bakur hema ew gelemperî bikevne ser Sovyetê. Ji ber vê mixabin nêrîna wan hem hingê û heta niha jî yani hêzên demokrat bin yê nezanim çep bin rast bin mesela Kurda wekû Profesor Yaşar Anîziman di dîtina navendgerayê Farisan mesela Kurda wekû meseleyekî cudayîxwazî tê mêzekirin û dijî vê derdikevin yan herî nebe nêrînê wan nêrînê negatîv in. Gelek spas ka ew pirsekê wêja li vir عندك يقدو توزيع هي بو كاك مصالح ايش وا باشا بزاني ابيش اواك بري كا او فاجئه بيت بيش اوي ذكرى لكردستان ببي ظروف نيو دولتي ببي امكانات روش بو Komari Kurdistan دور رقابو آن شربكا بقولي كاكا مسالة آن رقاية كيدن هالبجيريا بو خوي بپی دانشتنی خویان لقل خلقی مهابات بر لوی قراری که دیاری بدن حکومتی کردستان دولتی کردستان جوین دکن لقل خلق شارو دورو بر ممکنه 2000 کسک لمزگوتی مهابات کودبنوا بو او پرسا قالوا ريت چیه چه بکن جواب بکن آذربایجان چوه تسلیم بوه
ئێران دەیەوێ هێزی کۆ کردوتەوە دەیەوێ بێتە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە وەختێکی ئاوادا ڕێی خەڵک چییە ئەم چ بکەین دروستە چ بکەین خراپ و غەڵەتە بێجگە لە یەک کەس لەو جوێندا یەک کەس ئەویش مامێکی من بووە مامێکی من کە دەبێتە ئامۆزای پێشەواش دەبێ ئەمە شەر بکەین ئەمن تەسلیم نابم من شەر دەکەم ئەوێدی خەڵک بە گشتی دەڵێن ئێمە ناتوانین دەسەڵاتی شەرمان نییە ئیمکانی شەرمان نییە توانای شەرمان نییە نەوەزی ئیکۆنۆمیمان هەیە نە چەکمان هەیە نە پێشمەرگەی زۆرمان هەیە پێشمەرگە زۆر نەبووە کاکە مەساڵە دەڵێ 12,000 کەس پێشمەرگە نەبوو پێشمەرگەی عەشایر بوو دەنا پێشمەرگە نەبوون لە ڕاستیدا وردە وردە خەریک بوون پێشمەرگەیان سازمان دەدا پێشمەرگە ساز بکەن ئەفسەرەکانیان دروست بکەن خەڵکیان بۆ بنێتنە خەڵک قەوڵا بوو 150 جوان و گەنجیان ناردە سۆڤێت باکوو کە لەوێ فێر بن دەورەی جیاواز ئیوا بوو بۆ دکتوری دەخوێند ئیوا بوو بۆ ئەفسەری دەخوێند زابیتی دەخوێند ئیوا بوو بۆ تێکنیک دەیخوێند بۆی بگەڕێنەوە بتوانن بە پەلە بە سرعەت وەزئی کوردستان ڕوبەڕاکەن شەرایەتی نێو نەتەوەیی وەزئی نێو نەتەوەیی زەختی ئینگلیز و ئامریکا زیاتر بوو بەهۆی ئەوەی کە خەڵکی کوردستان ڕێبەرانی کۆماری کوردستان لەگەڵ خەڵک بێنە و قەناعەتەکە ئەو مقاومەتە ئەو شەڕە کاریکردنێ نییە چونکی ماڵوێرانێکی زیاتری بەدواوەیە ئاوارەیەکی زیاتری بەدواوەیە لە هەر چوار لاوە عێراق تورکیە ئێران ئەو مەجالە ئەو ئیمکانە نادەن بە وەی خەڵکی کورد لەو زەمانەدا لەو درومەدا لەو وەسعەتەدا بتوانێت بێزگەر لە ماڵوێرانی شتێکی دیکەی وەدەست بکەوێ بۆیە بۆ خۆیان ئامادە بوون کوتیان ئێمە شەر ناکەین لەگەڵ خەڵک دەمێنینەوە لە تەنیشت خەڵکین و ئامادەین لە پێناو کوردستاندا سەری خۆدا بنی ئەوە ڕێی جیاوازەیە بەڵام بەڕێی من ئەوە لەو وەختدا عاقلانەترین و ڕووناکبیرانەترین هەڵوێست بوو کە ممکن بوو دەسەڵاتێکی وەک کورد بتوانێ ئەنجامی بدا لەو بوارەشدا بە باوەڕێ من سەرکەوتنی گەورەیە بۆ بەڕێوەبەران و بۆ ڕێبەرانی کۆماری کوردستان سپاس gelek spas bۆ tebinî cenabê te mamosta Emîr pirsa Eyüp Alacabey köy hebû Alacabey pirsa wî ji mamosta Yaşar e dibêje Sovyet him li Îranê Kurd firoşt û Yunanistan firoşt kek Yaşar tu çi dibêjî Ya ji bo mesele Yunanistanê nizanim ya rastî lê ji bo Kurdan divê mirov bibêje erê ji xwe dewletên mezin karê wan heve milletên piçik bifiroşin lê piçek mirov divê viya ew bike analîz bike gelo firotin çi yani gava ku Sovyet ji 1941 da dikeve Îranê piştî salekî di navbera İngiliz û Îran û Sovyetê de ji xwe lêhevatinê çê dike dibên li gor vê lêhevatinê piştê şerê cîhanê şeş meşûn de divê dagirker derkevin yani ew kêvan e şertê wan e ya rastî ez nizanim îxaneta herî mezin li Azeriyan ji bo min yani Sovyet dikin tabii Kurda ji ber ku Kurd ji destpêkê ji xwe Sovyetan ew qas guhdar nakin yani bi rastî diyalogên Qazî Muhemed bi gel Bakirov heye mesela serokê Partiya Komünîstê Azerbaycana Sovyetê ye yani ew diyalog bi rastî diyalogekê xwedî şexsiyet yani li wir de divê em teslîmê viya jî bikin ku Qazî Muhemed dîplomatekî pir bihêz bûye
هم لگل انگلیزان هم لگل آخفتنین وی دیالوگی لگل امریکیان هم ایرانیان هم جی یا سوویتان براستی به دیپلماسیک به شخصیت و سربقاء کرد او کرنا هموجی بیا تسلیم دکن کو يعني قاضي محمد قريداي بكسينينا يعني بأوكينينا دويد وان ديالوغا دا تشتكي دردكي وهولي دسبيكي ممكنة براستي السوفيات نتني جبو لقال إيراني بيمانا بترولي بني أو بكا بني بسنا شواكو بإنجليزان شكرية إيران هر وها هر دو آذربایجان بکن یک یعنی آذربایجان باشور دیگه آذربایجان سوویت دیگه بکن یک دبکو کرشی دناوانده ببن اتونومی لی راستی ده همین دمیده گاوا کوچ او 4-5 ساله ده چلو یکی حتی چلو ششا لیکولین سوویتان هیا او آذریان بخاجی هنه که دموگرافیا کو باجاران دست آذریان ده چیه که دموگرافیا باجاران دست کردادا چیه او باش زانن کو دموگرافیا آذربایجان دا پر باجارین کردایا او سردست باجاری کردن لورا هید دسپیک دا کردستان کردستان و کمارا آذربایجان هپیوینک دنویسنن یعنی اواد خازن کردا دست کردا بگرن ببستن جبو کو کرد وان کومارا یعنی باکروف اشکره دبیجه تمام و محابات اوا ایران کر نه بدلیمه بو اما جوه شوندا یعنی او نکن برفره نکن جبو کو برفره نکن دان پیمانه که بستینه چکرنجو کردارا حتی اشکره نبر روشا دموگرافیک و باجاران بلا کس داخل اوکی نکن یعنی بلا شر آذری و کردا در نکن یا راستی اساس دما چلو یک حتی چلو ششا شر اساس شر کرد و آذریه یعنی آذری حتی متافوره کوسه هي دبی محابات 5000 نفوس هي آذری و کرد 1000 پلیس هنه که وانا حراسیه وان او که وان بکه یعنی وانا بپاریزه جبو که شریعه بونه که نوبر وان پر نباش کویا هر دایم نباش کویا و او دکه که او که نبا لی راستی اخفتن مولوتوف و یا احمد کابان سلطانی یا 46 و 47 بتایبتی تی دیار کرن کو اساس مسئله سوویت آذربایجان باشور وکا تهدید گفک لدیجی ایرانی بکارتینه جبو کو پیمانک باشتر جیا انگلیزان دیگه ایرانی بنویسینه در کتنا ایران سوویت نه دست سوویتی دایه نه دست ستالین دایه یعنی بیگمان دبیجی ایرانی در کتنا yani edi bombaya atom deste Amerika'da edi dünya ketiye evka dema atome ya bombaya atome yani brasti levra ezdebecem ev loma şeri sar dünya şeri sar desteke jiberko edi çi hezeki mezin nikari bu cesareti beke şeri edina beke şeri hele jibo Azerbaycan'e yani jibo İran'e şeri edina beke لورا او مجبور بون شفار لگور قانون yani peymana نویساندی بون مجبور بون جی ایرانی در بچن لی حتی داویه جی مثلا مولوتوف دیگل احمد کابانی گاوا کو پیوینا دیگه دبیجه yani otonomi بدن باشور آذریان otonomi بدن ام قبول بکن لی tabi کابانی دبیجه دستور مرینا ده یجبوت شتینوسا امنه وکی سوویتینه yani işte milletan ra yani evkan ra u vekidin tiştekidin dibêje şuha Türkiye ne yani hund xazin Türkiye xandin hebeli İranî nizam çi Türkiye ne zamaneki İraniye 2500 sale İranî zamaneki veka Türkiye tünneye tabi lor Molotov
جسارت ناکه ببیجه که مادم ترکی نابه لی کردی و 2500 سال زمان اوکیه شهرستان اوکیه بله که خازم ها بکیم اگر مساعده تر جمله که از اوکی بجم یعنی نه جمله که دم تو اوکی تمام که ایوب پرسکیدن کریه به پیمان یالتای ستالین هم کمارا کردستان هم جی یونانستانه که قربان منفعت دولت خواه که یاشار چت بیجز بود برسا من هبو جو که پیمان یالتای ستالین یعنی از قوا کد بیجم او پیمانا یعنی او شخوا به یالتای به تهرانی به مسکوی او همو پستامه او همو وان پیمانان دا دنیا که نو درکت نظام که نو او کرن به تایبتی به چه کرنه یکیتیا تشکیلات یکیتیا نتوایان که فرمایا وی بو ایدی دوی لور بین او کرن ایدی ناهی لکو سوویت لی ایران یان لجی کدن بمینه یعنی ببی آوائی داگر کریه بکه شخوال جبو کو نشانه بدن که او بهتر بری سوویت اطراف یالتای دکن انگلتره بریتانیا بری سوویت دردکه و که بجه باید از درکتم توجی درکه بله نخوازم زیده گوتنیا بکم تابع جمله که او جبو گنگشه او که بابتا گلو تکاری بون شهر بکن برخوابدن یا نه بله پرسکیدن دیساشته هی او جی گریدای به او که یالتای به هم بازاریت سرحد با پیر دو پرسه گلو دبه پیمان یالتا 1945 یا کد نابرا سوویت بریتانیا امریکا ده هاتبو امضا کرن که یکتیا دولت ایران جی ده پاراست ده شکستنا کمارا کردستان ده رول نلیست بگومان یعنی دنیا که نو از دزمن یعنی به یالتای به تهران به بوستان به مسکو دنیا که نظام که دنیای نو حتا بیتن اویا نظام شر ساره که رول بمبای اتمی امریکا رول که پرمزن لیست ایدی او دولت نوسا تابی که هرکس دجی ایدنا او دکه تگاه پیوندین تکلیه نامنتوی دا جره دبین او که دنگه یعنی همون دنگه yani her denge yani ambejin İran'ı beli az gel grupun etniki evdikim le ev nakeve qatna helin ku bikever riski ku dinabera 2000 süper da edi şerek germ hebe şeri sar eve ku ere Amerika İran'ı de Paris'e jiber ku peymina تکلیه کودانی بون او پیمانا کودانی بون پر باش بوج بو امریکا یا انگلترا شخوا دیروکی لی ایرانی جی خاکرتی بو ستاتویا خاکرتی بو لوه چاقای سوویت شی دخواست او کخا بجربینه یعنی او مسئله یالتا و نظام دنیا نو براستی کریز ایرانی چاوا بو دسپیکا شرسار او پارادیگما شرسار و چاوا دی سال کردستان 1991 دا شرسار خلاص و دی سال دنیا کتبه حالیقای بره و چاوا اویا کری کرده بکرده هات او مناقشه که پر گرینگه دبه مروف به مناقشه بکه لی جارا سیام رجا دکم که از مثلا شهر دا تشتکی بجم بگومان دکاری ولن برقا بدن نمیزاجا قضی محمد دایا که ام ناستکن او همین او انسانی او که هر لحواتنی هر جبو کس ضرری نبینه کس او نکه او دلشواتیاوی ام ناستکن او نلگلو لی بگومان من مصطفى بارزانی شردکه دشردا دو جاراجی زورا هزن ایرانی دبه حتی کارم بجم جبو ویاجی دچه تهرانی لگل احسان نوری پاشا ده پیبه که احسان نوری پاشا دکاری به لگل قاضی محمد به پیبه اگر دکاری به اقناع بکه جبو شهر و اوکی لی
yani gava ku brasti mirov portreya Qazî Muhammed baş dikoline portreya Hazreti İsa tê evka mirov yani ber rûyê mirov ew jî ji bo millet yani insan zarar nebînin xwe dibe mirinê xwe dide işkenceyê zilimê xwe dibe hêviya wê ew bûye ku eger ew yan jî çend kesên ew serkirdeyê Kurd eger bên darda kirin bên kuştin xelqê wî zerarê nebîne lê bêguman hevpeyvên ji di navbera wan de hebûye gel îraniyan bi bêguman ew hûmemando ku kek Saleh Qadrî behsa wî kir ew ya belkî jî bi dilsozî hêvî dabû ku eger mümkün be yani ew ê darda nekin lê ew di wesiyetnameya wî de ku dibêje bawerî bi îraniyan neyînin yani ne ew poşmaniya wî ye ku gelo çima me şer nekir yani ne poşmaniya wî ye belkî hêviyekî wî hebûye ku yani bê efûkirin û digel İranê ji bo otonomî ji bo özerktiyê xebat tekê bike bir aksentekê em ê dîsa jî deynin piştî Sovyet derdikevin ez bawerim meha Gulanê de derdikevin piştî wî yani bi rastî ew gelek guhartin di dîskursa Komara Kurdistanê de çêdibe yani mesela ala Kurdî yani ew tiştê ku li evkê sîmbolên belkî Sovyetîk ku jê tê li gel Amerîkiyan danûstandin dest bike kek Emir Qazî behsê kir Roosevelt rolekî girîng dileyîze Roosevelt hem digel Qazî Muhammed dipeyve hem jî digel İhsan Nûrî Paşa dipeyve lê Roosevelt eşkere dibêje em beka ku çawa Sovyet anaha eşkere pişkiriya ve dikin em nikarin biya bikin yani ne İngiliz dikarin biya bikin ne Amerikî dikarin biya bikin Qazî Muhammed dibîne ku yani hêvî bi pişkiriya ji aliyê Amerîka û İngiltere tuneye û xwe dike qurban ji bo ku milleta wî gelê wî zererê nebî. Belê em gelekî spasê cenabê we mêvanan dikim ve birêzan dikim em niha bû saet û 10 deqê me temam bû li 2 saet û 10 deqe ez bêjim êdî li Kurdistanê saet niha biye 12 û 10 deqe ji bo wî jî em dawî bi bername xwe tînin eger hebe gotinên wê dawiyê hema ji kek Amîr ve dest pê bikim gotinê dawiyê wek silah û rêz û paşê jî em bi rêzê ve biçin. Silav bû êwe û dawayê serkevtin dekem carekê dîke hîvadarim lew newa daniştin û dîskûsyon û hawfikiriyê û yektirnasîn û alûgorê bêrî bawer li ast meseleyê adilaneyê milletekeman ziyatır kar bikire ve êwe ziyatır komek bikin bo lêkalakirdinê ew mesele û ew çeşe spas bo gelek spas û bixêr hatin kek Saîd eva demeke tu bêdengî Kam nake evala tiştê pir girîng gotin min jê godar kir ew yani ziman ez dixwazim wî bêjim dîroka nêzîka siyasiya Kurdistanê de Komara Kurdistan pêngavekî pir girîng e divê bi her aliyê wî ve her ji destpêkê heta têkçûnê hemû tecrûbe û xebatê ku wê demê çêbûne li ser wî em lêkolînê hîn berfireh çêkin bêguman gelek lêkolîn hatine kirin eger ku bi rêya medyayê em karibin gengeşiya rewşa wê demê bikin wê gelek baştir be em ji bîr nekin ku vê rojê roja 22 meha 1946 bi kêmtirîn wek Newrozê her sal pîroz bikin bêtir geş bikin bêtir berfireh bi awakî berfireh li ser rawestin dîroka neteweya da hin pêngavê pir girîng hene destpêk e damezrandina îrada ragihandina Komara Kurdistanê destpêk e pêngavekî pir girîng e
نیوی ست سالا بیستا دا جا آلی ایرادا نتوا کرد واتیا راگانم ام جبیر نکن لفرانسای کومن دما کو دستلاتداریا فرانسای بدست خسن کومنا پاریسی سه مه حکم کرن لی او سه مه تجرباوی کومنا پاریسی جهمو چپگیر دنیای را بویا وکا ریبر بو ما نتوا کردجی دامزراندنا کومارا کردستانی پنگاوه کی پرب گرینگ بو روشا ایرویا باشوری کردستانی جی دناو دا سیاستا کرد ایرو لپاش قوناغا کومارا کردستانی دایا جبروه که دوه ام باش لیکولینی بکن بتایبتی کادر و پیشنگی می سیاسی درسا پیدوی جی تجربه کومارا کردستانی بگره الگوروی بو پاشروجا خواه سیاست نو و پروژه نو بافرینن جاره کی دن بو و سپاسکم سر مجاره کی و سا گرینگ و دیروکی و ما آنی برهف چارپل مدیا و جنابتا کک میرزا ام گلک سپاسکم هربن گلک سپاس بو تجی مامسته صالح گوتنه کیته داویی که هبه دروژه که ها دیروکی ده جی خود و ام گوتنا حضرت پیشوا قاضی محمد لبسیت اوی ده سر راوستن اوجی پیداگیری لسر اتفاقا ناو کرداده که لسر یکیتی و یک ریزیا گل کرد راسته کومارا کردستان دوباره اداری ده ام بیجن تیک چوه از نخوازم بیجم روخواه یعنی پیوا روخانه نکیر هاتیه جبو کومار لبر بکو کومار درباز خود زندیه نهاجی او قطابخانه کوماره لخبات بردوامن ده هر چارپاچه کردستانه او هزرا کوماره هزرا نتوی یا ولاد پروری یا کو کرد ببین خودی کساتی خواه خودی رومتا خواه خواهی ناسنامه خواه یا وکو هر نتوی که دنه نهاجی خبات جبو و آرمانجه برنگ جدا جدا ددومه ام به هیوینه بیر آنینا کوماره جدا لوی هنده کو بیر آنینا بویره کی دیروکی گریدای دیروکا کردستانیه جاردنی ببه سبب یک ریزیه سبب خورتبونا اراده خبات یا برخوادانه جبو گهشتن و آرمانجا جنوب آواکرنا کومارا کردستانه ام سپاسیا و دکیم بو و درفتا و ایشا و پیک آنی سپاسیا جناب امیر قاضی دکیم یا پروفسور یا شاه و که سعید براستی خبات و پیروزن به هیویا سرکفتنه گلک سپاس ماموستا یاشار تشتکی داویه کو بیجی بله پیشی گلک سپاس دکیم جبو جنابی ته جبو چارپل مدیایی برنامه که پر خوش بود که فامن گلکات از دمکی درجه از نکاربون بشتر و متفق بکیم گلک سپاس دکیم لی داویه ده دو تشت اگر کاری بی izin بدی یک اوه ما مناقشه نکر لی گرینگه گلو مهابات کمارا کردستانی اوتونومی یا دولت که سربخایه از تنی جمله که بکم یعنی بلید برنامه پارتیا دموکرات کردستان دا خودمختاری دبیجه اوتونومی لی یا راستی خودمختاری اوتونومی چاوه امدزانه جالی دولت مرکزی و دبی ناس کرن دبی هری هندک تکلیه بان هبه او که بان هبه یا راستی سوسیولوژیک یا به کومارا کردستانی ده ناو 11 مهان ده دولت که سربخه یا کردایه دبکو وکا اولوسیون او بر اوتونومی اگر ایران نصب کرایا اگر دولت او اتفاق او فکرانه پیشکریاوی بدانا دبکو بکاری با ببایا یا اوتونومو یا او که لی راستیا سوسیولوژیک جالی سوسیولوژی و او 11 ما دولت که سربخه علاقه به او که تنیه او اویات تشتکی پر گرینگه چما دبیجم جباکو اساس فکره خیداویه بکن یعنی براستی چقاس لیکولین اکادمیک یا باش لسر کومارا کردستان برای کرین
ئەو قاس بەرهەمدار ئەزمون نامەیان نەتەوی ئیرۆ vê bihêstir dewlementtir bibe hê gelek tişt henin ku wê komarê de em bikolînin em ji xwe re jê wek ders û ew derxînin dersa herî mühim jî tabî di vesiyetnameya qazî de pêşeva de heye hêvîdarim ew vesiyetname eger dikarîbin bînin ew kê berê her tiştê ji bo siyaseta Kurd ya Rojhilatê bibe ders ji ber ku ez wisa dikim daviyê belkî kek Saleh Qadrî nikare bi min re hemfikir nebe lê ez wisa dibînim ku pêşeveyên me Kurd ya vê daviyê zêdetir ji vesiyetnameya Qazî Muhemed bi taybetî di têkilî wanî Îraniyan de zêde ew berçav negirtine û hêvîdarim jî îro şûnda zêdetir ew vesiyetname bibe rêbernameya siyaseta Kurd. Belê ez gelek spasê we yekû dikim ku ava 2 saet û 10-15 20 deqe ku em bevrane û westiyane li ber şaşa ekrana çarpel medyayê bîrû boçînê xwe ve ji bo me anî ziman belê bînerên çarpel medya Komara Kurdistanê ne ku hatiye ji bîrkirin bi mebest e ku em hişmendiya Komara Kurdistanê carekî din li netewa Kurd li Kurdistaniyan zindî bikin me vî bernameyê anî pêşiya we û em pêşiya ku bernama xwe bigirin helbestekî Qazî Muhemedê şehîd nemir ku heye em ê wî jî bidin xwendin û ji niha ve ez dibêjim bi xatirê we û bimînin di xêr û xweşiyê de ege hevalê rejiyê wî helbestî jî dayne ser ez gelek kêfxweş dibim. Rejî كتي أمن لحساب عن أمري كم دهنا ودعات مخوار أيستنيا دبر أول دائما موجود ودعنا دود بيبيك نابي بتشار دائما موجود بدانو دولينو وزبان نابن بتشار دبن بزار بتقرائي دكن هوا دائما موجود ودفتو دولاقي مروم نابن بتشار للشك دعواتي نكار دائما وابو قراك خانو كولان شقام نابن بشار دبن بشار تيدا دجين دولة من دو خلشي هزار دائما وابو كل كوري شار لقو قلا نابن بشار دبن بدار هندك كتو هندك بريز وكتنار دائما وابو امينو دول زواني قاتشي نابن بشار دبن بيار لناي جمدار او هموي وادو بدو دبن بيك نابن بشار يقدر زورن طالما لشري نزمار تنيا والليل ظالم اگر لشم تطفار سكن بند نجر بلو رجبار بسم سردار ضيقلم ديت سردار كردستان هر غلاتك نابي بشر